Hayırlı iş, hürmetli tamaşaçılar. Hayırlı tün, hayırlı irte, hayırlı gün, hayırlı saatler, hayırlı minutlar, hayırlı sekundlar, hayırlı mizgiller. Gün sayın, her gün sayın, bilgisler, jubileler, kişiler. Ozanda, Arşada, Bavlu'da, Buğa'da, Elmet'te, Şistay'da. Saat 10'da, 15'te, 20'da, 25, 26, 27 saatte. Birinde, ikisinde, üçünde, 30'unda, 31'inde, 32'sinde. Jubileyler, tuğan günler, benefisler. Bulaklar, türlü maşinalar. Otomobilleri, telefonlar, radyolar, magnetofonlar, videolar, atlar, maşinalar. Jırşılar, jurnalistler, yazmışlar, elle kimler bilgenler, bilmegenler, kurgenler, kurmegenler. Günde benefis, günde bayramlar. Tamaşa, tamaşa, tamaşa. İşarine bulmasa da, işarine bulmasa da, giyerine bulmasa da her günde bayram. 11 yaşın tulsa da, 22 tulsa da. Ayten bir iki şiir yazsan da. Bir jırın basılıp çıksa da. Tamaşa, Tamaşa. tamaşa, tamaşa. Birazgına akşam bulsa da. Hürmetli tamaşaçılar, jiter, şerefilerim, jiter. Belki o'zimizga benefis o'tkazib olirga kerakdir. Jiter xayrchi artist bo'lib yururga. Bugün mü? Hazır mı? Voy, hozir bile o'tkazamiz. Hadi şeyin olalım. Narsasi var. Xalq yığılgan, sahna hazır belki. Halık yığılgan. Xalq betul kulgana çoğu butura. Ha bülekler kim biri? Büleksiz bulma. Başlayız, başlayız. Bulagin topirmiz. Başladık mı? Olmazdan. Başladık. Hayda git. Şu aytıp, hürmetli dostlar, birinci benefisni Halim Jalal'dan başlayız. Aniga minnan. Sinden Halim abi, senin bilen başlagan, senin isim bilen başlagan bütün işimiz oң bolar. Ayağın tüklü, başın yaxşı, işli, eyvet kişi, işimiz oңa. Ayağın jingel. Ayağın jingel. Akılında jingel. Başlayız. Hürmetli artistimizden başlayız. Hürmetli, sen Halim abi, hürmetli. Halim sıpırıp koyazlar, sıpırıp koyaz. Hürmetli artistimizden başlayız. Şu aytıp, başlav sözü eytilerime, hakimiyet başlığı sözü eytir, kolhoz reisi kilerime, Kaşapovlardan bulak, kütürge gerek bulur indi özünüz bilesiniz onu. Onlar niteler ondan soň şitil samoditisti выступать etер. Otur ayda otur. Ondan soň özübizning samoditилiniz выступать etärmi? Ondan soň Salavat Fathidinov şakırtıldı. Ulda kile şek şulay ettirip ondan soň bulay. Ondan soň birer abiga şeşek beribez deymi? Ol sana çıkıp şeşek berir. Toktale ul hali şeşekni koyan alıp jetkirabizsin biz. Nik bilbisiz bu dey. Ul abi şeşekni getirip bire. Ul şeşekni alıp çıkıp tıkıda bire biz kimge bulsa da. Ol tıkından eğlenip tıkı abiga bire. Şuşu bürükte teknimi. Şul şeşek idi. Ay temcirli ul benefislarda gül şeşekler bir türlü bulamı. Bileş? Yani şulay ötkerdim, köpten tügül. Bu şulay ötkerdik beyt. Gül alkışlardan kıratırdı. Bileş jafrağı kıya kurmagaz yeme. Şeşeki kalsın jafrağı kıymagaz. Şulay ettirip hürmetli tamaşaçılar. Birinci benefistimizne başlayız. Birinci başlav için birinci sözünü tel bilgisi Raş Sabirviş'e beremiz. Hadi biz Rahmet, big zor rahmet. İptaşlar, hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar. Nerse dip gene eğitim ikeninde Halim Jalalov turunda. Ol meşhur. Yok, bu söz anın için vak. Ol ataklı. Tukta, Gali Askar Kamal ismindeki tiyatrının halık artisti desen bilirler. Gali Askar Kamal ismindeki Tatar Devlet Akademi Tiyatro artisti, Tataristan'ın halık artisti Halim Jalalov'ның bugün Raul abi sizge dekabr için hizmet hakkı verdiler mi tiyatroda? Hazır bizde aldan bire başladılar, arttırmıyorlar bir tez ol. Şolay mı?
Halim Jalalov'ne bugün benefis kişisi. Halim Jalalov'ka bugün 57,8 yaş. Yaşlarının en ülgürgen çağı. Onun bütün vakıtı, bütün yaşlığı avulda uza. Hazır kayda tura ol? Ул Olmaz Hamzin yanında tura. Almaz kayda tura. Olmaz durmay. Neşek durmasın tura. Hürmeli dostlar şulay ettirip Halim Jalalov şuşu ağır zamanlarda bek jingilgine kesip üzleştirip tiyatr deyip açlı toklap yaşap Biş Tatar türkümünde işli, yumoristkalar sili, şiirler sili, jırlar jırli. Şulay ettirip sizden karşınızda yubilerimiz Halim Jalalov. Jallalov bulan min tanışılırız. Gün sayın ışraşıp bulmaz görüp alırız. Benim süyümende sünmez mehabette değil. Koşağımı jayıp bilemem gerekte değil. Hey! Gil özenlik gittim. Bilmesen izleyip bittim. Bilmesen izleyip bittim. Sin var uanışım, şatlığım hem uanışım. Vali cenab tamaşaşım. Her gün sayın tuz aldım da zaltılı halı. Köştü alkış akılmalar havanı yarıp. Birge kilgen şatlıklardan uanıp kalıyık. Aygıllarını birge jiyip ortağa salayık. Hey, gil, özellip gittim. Bilmesen izleyip gittim. Bilmesen izleyip gittim. Sin var uanışım, şatlığım hem uanışım. Vali cenab tamaşaşım. Halim Jalalov buldum min tanışıldığız. Sandım kurşu bulmasa da görüp aldığız. Süyümenge sünmez mehabette değil. Kaşağımı jayıp gilemem gerekte değil. Hey, gil, özellip gittim. Bilmesen izleyip bittim. Bilmesen izleyip bittim. Sin var uanışım, şatlığım hem yuvanışım. Vali cenab tamaşaşım. Halim abi, anda sizin sahne артында rayondaşlar kelgen. Hazır hürmetli tamaşaçılar, юбилярны kutlaw için söz Halim Jalalov rayonunun hakimiyet başlığı Rashid Shamkayevga berildi. Kadirli dostlar, iptaşlar, kardeşler, bizning rayon hizmetkarları bu yıl birtüklülerden 28,7 centner ekmek sukturib aldık bu yıl. Sukturib aldık deyim, çünkü sukturib almayınca bulmay. Devlet ambarlarına 48,8 min tonna ekmek tapşırıp былтырғы planını 3,2%'a kapladık. Потому что kaplamayınca bulmay. Anlarsın iptaşlar, bu yıl ağır yıllar buluğa koramasdan bizning tirlikçilikte bir zor uğuşlarımız var. Ürçimni 3,2%'a kıymetip ürçimni вообще to'xtatdik iptaşlar. Bu işte bizning kultura ülkesinde, kultura frontunda fidakar hizmetlerin salgan iptaşımız sizin karşınızda otura. Yani mesela bu bek salatli iptaş. Min aytırdım bizning yok halkına tegil вообще mana bu çırda yaşayan bütün halkta mana onun bilen bir çırda yaşayıcılar kuvanırga teyiş bu iptaşlar Samarudik Munça taşı. Men bu kişini
Явлинья дип әйтер идем, иптәшләр. Әйе, безнең өлкәдә менә шуның өчен без аңарга бүләк тапшырырга булдык. Менә машина атчыкчы, менә рәхмәтлек алыгыз. Калагын иптәшләр колхоз председателе сөйләп бетерер. О, колхоз председателе сүз. Председатель килә алмады. Безне җибе авырый. Авырып китте бик. Халим туган. Хөрмәтле колхозчылар, тамашачылар. Яр-ялы Халим туган бар. Шушлай белә бүгенге кичәдә аның белән горурланып утырабыз. Яр-ялы бар. Халим туганыбыз, ул булмаса кайткач тәбәке сорарга кеше дә юк. Яр-ялы авылдашыбыз Халим бар. Ул булмаса ул телевизорда карар нәрсә дә юк. Карыйсы китте, кайткач сорый бит, күрдегезме дип. Яр-ялы авылдашыбыз Халим бар, радиода тыңларга, ул булмаса ул радиода тыңлар нәрсә дә юк. Рәхмәт Халим туган. Белә шушлай председатель ат шандырып тапшырга кушты сиңа. Ат шандыр диде. Кайт туган, атың утарда йөрер. Безнең яклар бик матур. Бер кайткач күреп тә китерсең. Апаң сәлам әйтте. Бабаң 3 ел элек үлде, белбисеңдер дә әле. Безнең авылга һәр шәл аша түгел, асфальтта йөриләр. Кабас юлы салдылар бит. Белбисеңдер дә. Ва кайт. Халим туган, менә тушынды. Кичәдә, олы кичәдә бик шатланабыз, тиргешер, горурланабыз. Менә ди бер җырлар бу дигән сүзләрне тотканмын. Инде килгәч авылдашлар әйтеп җибәрде, сезнең диде Халим белән бүлермалыгыз юк хәзер ди, элекке мәхәббәтләрегезне, элекке кыйнашып йөргәннәр онытыгыз, теге нәрсәне үзең сөйләп бирсең инде, уйнап җырлап ди. Белә шу икебез инде сөйгән җырлар турында сөйләп бирергә туры килә инде. Җырлап инде. Яшьлек юлдашым, шатлыгым, хәсрәтем. Син минем кайгылы минутларымда кайгымны уртаклаштың. Рәхмәт сиңа. Хәтерлисеңме? Безнең колхозның пләмәнне үгезе минеке төсле алмаз исемле бит. Гәрлегемнән җир тишегенә кирип китәрдәй булып йөрдек. Карамунчаларга кирип сине шыгыртата идем, ачуланма. Быйгы чыгып килә торган егетнең исеме белән үгезнеке бер төсле булсын инде. Язмашым миңа ни язган, әйтеп бирче күрәчәк. Гомерләрең алда әле диеп әйтте киләчәк. Гомерләрен алда әле диеп әйтте киләчәк. Мүкләк Сайма кызы Сандугачта пләмәнне дип үртиде. Үзенең дә исеме сыер белән чыпчыкка куша торган инде югыйса. Соңыннан горурланып йөрдем. Намала гайрәттә иде инде адашта. Ады югызлар юк хәзер.
Yaramana meni xatirliysingmi? Yigitlar, qizlar o'yinliqda o'ynab, berib jırlab, uylarına taralışalar edi. Amin shini shig'irtatib yolg'iz o'tirib qolaydim. Muklak Sayma qizi Sandug'ashda artist Halimga chiqqanda. G'amrimni kim o'rtoqlashir aytib bir şey kurashak. Aşık bo'lib suyib qara deyib aytdik kelashak. Aşık bo'lib suyib qara deyib aytdik kelashak. Mana hozir yashayman-da assiminator Zubayda bilan. Bir başıma bir tusli iki hayvan bilen yaşap bulmaz dedi de beni kaldırıp o'gizdi piştirdi. Bütün kalkız sıyır oturup jırladı. Hatın Zübeyden eytem. Adaş köpek buldur alboy. Biz avlar eller itislirak gelip çığa. Bütün sıyır psih bula bitti. Xатын qaytqan şibir мұңайып отыр еғалі. Білем, сені де яратмай. Яратса ішіңні түртіп тишмәге болыр ей. Қаман шул бір сөзіні қабатлай. Қаман шул бір сөз. Ана көрші ерлері. Көрші тауғы күрке бұрылып көріледік. Татар халық бақалы. Біздікі де Аллаға шекер. Lakin onlar garbon oyunu bilmirler. Yazmışım minahani Hürmetli tamaşaçılar, bizning ataqlı artistimiz Halim Jalalov G'aliyaskar Kamal ismindagi Tatar Davlat Akademiya teatrında jiyın alkash, xuligan, bandit rollari o'ynab qo'yishlanib bitgan kishi endi ol. Siz xatirlaysizmi ekan Tufan Mingnullinning Dilafruzga Durtkiyev spektaklida ol Shakur xuligan bo'lib o'ynagan edi. Bu obraz klassik obraz bo'lib gavdalandi. Mana şol Qozondagi xuliganlar, banditlar o'zlari Halim Jalalov yanına kelib teatrga nishigrak bo'larga ekanini o'rganib ketalar ekan. Shunga ko'ra ular ol hozir banditlarni beklaktirib ta bo'lmaydi. Men o'ylab turam, nega men aytam Halim Jalalovga Tataristonning xalq banditi degan ism bermasga ekan. Hurmatli do'stlar, hurmatli tomoshachilar, endi ul ismni da berirlar. Amina chet eldan bugun Halim Jalalovni benefisi bilan qutlarga ansambl keldi. Chet eldan kelgan ansambl Pixtindal Piu. Mbamba, Halim, Mbamba, Jal. Jata. Pasa. Jata. Pasa. Mbamba, Halim. Mbamba, Halim. Mbamba, Jalal. Mbamba, Jalal. Jata. Pasa. Jata. Pasa.
Wambipo, Jalil, Wambipo, Şal. Çata. Basa. Çata. Basa. Hazır hürmetli dostlar, sözünü юбилярның үзенә бирәбез. Халим abi нәрсә ул? Бүләк. Юбилей хөрмәтенә бүләк иттеләр. Яхшы. Истәлеккә. Килешә. Артыграк килешә. Хөрмәтле тамашачылар, туганнар, дуслар, кунаклар, сезнең менә шушы җылы алкышларыгыз бик кәефне күтәреп җибәрә, күңелне күтәрә. Ул безнең өчен бәлзәм су дип әйтергә була. Кәеф гомумән әйбәт инде. Бенефиста ул әйбәт булырга тиеш. Ләкин менә һәр вакыттагыча мине бу 5 татар бераз гына концерт башлаганда әз генә кыерсытып алалар. Концерт булса мине беренче итеп чыгаралар. Менә бүген бенефиста да күреп тордыгыз, сезнең алдыгызда беренче итеп минем бенефисны үткәрәләр. Ни өчен мине үткәрәсез дигәч, әнә күреп торасыз, сез хөрмәтле, сез атаклы, сез данлыклы дип жүкәши кагып, мин шуңа ышанып алга чыкканда гына Рәшид Сабиров үзе арттан без башта ненормальныйларын эшлибез дип әйтеп калды. Мин аңа үпкәләмим, ненормальный икән, ненормальный чөнки театрда шушы гомер эшләп, минем нормальный роль уйнаганым юк. Әнә әйтеп китте. Әле менә соңгы эшебез Жүләрләр йортында дип атала, Зөлфәт Хакимнең. Анда да мин бер шагыйрьне уйныйм, ләкин ул Жүләр. Бу спектакльне куяр алдыннан безне Жүләрләрнең психологиясын өйрәнер өчен, аларның гадәтләрен өйрәнер өчен безне бер 10 артистны җыеп алып бардылар теге Орчакрындагы йортка. Безне тезеп утырттылар. Баш врач чыкты. Аның күзләре бик мәгънәле карый нәрсәләр бөтенебезгә шулай текәлеп карап килде дә минем турыга җиткәч, менә бу артист Жүләрне шәп уйнаячак, аның бөтен данныйлары бар диде. Мин аңа үпкәләмим, алар безгә Жүләрләр турында сөйләделәр, Жүләрләр янына алып кирделәр, әллә ни аермалары юк бездән. Алар сөйләгән берәр мәзәкне мин сезгә дә җиткерәм. Шулай Жүләрләрне прогулкага чыгарганнар имеш, ә бу больницага китергән булганнар яңа кеше. Булар бөтенесе ишек алдында йөриләр бөтенесе нәрсәгәдер 52 дип йөриләр икән. Тегесе аптыраганда җаннарына килеп каралы агайны, нәрсә ул 52 дигәч ул булай башыңна селкегәндә өскә төртеп күрсәткән. Шуннан соң бу икенче этажга менеп киткән. Бу кеше анда да менсә, анда да шул ук Жүләрләр 52 дип йөриләр икән. Нәрсә ул агайны 52 дигәч тагын өскә таба төртеп күрсәткәннәр. Бу 3нче этажга менгән. 3нче этажга менгәч тә тегендә һаман барсы да 52 дип йөриләр икән. Бу тагын килеп нәрсә 52 дигәч түбәгә өскә күрсәткәннәр тагын. Бу түбәгә менсә, түбәдә тагын шундый бер төркем Жүләрләр йөри икән. Бөтенесе дә 52. Нәрсә ул агайны әйтегез, конце концов дигәч аңа аска төртеп күрсәткәннәр. Бу артка аска иелеп караганда артыннан тибеп төшергәннәр дә 53 дип санап киткәннәр дә. Мондый хәлләр Жүләрләр арасында гына түгел, алар андагы табиблар, врачлар үзләре дә сәер кешеләр икән. 2 табиб сөйләшә имеш. Каралы коллега дип әйтә берсе, безгә бер яңа псих китерделәр. Һич кенә дә мин аны төшенә алмыйм, гадәтләрен белә алмыйм. Ул үзен машина дип хис итә. Гудок бирә, тормоз бирә, аның көпчәге җибәрә, шундый нәкъ машина итеп кылана. Булай дигәч тегенең коллегасы каралы чынлап та минем практикамда мондый Жүләрләр туры килгәне юк. Син аны ничек дәваладың соң дигәч, тегесе әнигә аны дәваларга, мин аңа утырып эшкә барам, эштән кайтам дип әйтте ди. Тагын бер көтү Жүләрләр ишек алдында йөриләр икән. Берсе генә 3нче катта утыра. Моңа йөргәндә берсе иптәшен чакыра икән. Төш әле монда, төш тегесе, як төш, мин симәнке жарып утыра инде. Төш бер нәрсә әйтәм. Тегесе инде бу кадәр сорауга түзә алмый, сикереп төшә дә 2 аягы моннан шартлап сына тегенең.
Urmalap bunun yanına kile, ya, nerse etmekçi edin mine, asim mine, ite bilesin mi deyip etti Oldu min. Halim abi, siz bir köp bilasiz iken jüriler turunda. Bilem, Bir gayret öğrengensiz. Halim abi mine, yok koymayı turağız. Halim abi, sizin turunda eyteler bik yakşı parodiyalar işli deyip eyteler. Hatta kimlerdir sizge üpkelep, aşılanıp da yürgenler vakitinde. Yok, halıkta kada jitkeriniz bir parodiyаны. Kimdi son? No, mine Osman Elmiyev turunda. Oy, üpkelemez mi son? Üpkelemez, ol bulay da bile indi. Bilmeyim, barıp çıgar mı köpten, bir ilhanı jırlap qarağancı. Şoför, seni maşinan bilen, keşelerge bəxit iltesin, qarangı deyip durma, yol naşar deyip durma. Şoför, yatıp kalma qırda, işin poşta motor jır-jırla. Halim abi tağın. Yollar, burma yollar, bəxitlərgə alıb baharalar. Kişe min bir bakçağa girdim, şunda gacep matur kız gördüm, yürek yandı utta, aşık şul minutta, nik işrattım ana nik gördüm, yanıp pişip dirlep, şavup yürüyümüzlep, avtoritet miha bir kirek. Yıldızlarga selamet, galamet dit galamet. Yıldızlarga selamet. Ayda Muhtar özümüzden jarına, yoksa özümüzden jarına unuturuz ya. Tillek kalan sizge, şer sözleri aşağı yaratıp, nasip olsa tağın ışraşırız, sağbulaşıp bugün jırlaşıp, sındı ışraşular tügel, suyunip koymay köngel, uçlarıma kongan kögerşeniday, yaşayıp güldür. Sağbulaşıp hali kurşırıga deyip, isen imin kiliş yangadan. Bizge ömür ike verilmegen, köpne ümmet bitmik Xudaydan. Sındı ışraşular tügel, suyunip koymay köngel. Uçlarıma kongan kögerşeniday, yaşayıp güldür. Sağbulaşıp hali kurşırıga deyip, bul verişip durmik gitkende. Özüm gitsem canım qala sizde, şerim qala iske tüşkende. Sındı ışraşular tügel, suyunip koymay köngel. Uçlarıma kongan kögerşeniday, yaşayıp güldür. Yaşayıp güldür. Halim Celalov. Halim Celalov. Şolay
Шулайтып, хөрмәтле дуслар, бер бенефисыбыз тәмам. Тагын бер бенефисыбыз. Хөрмәтле тамашачылар, сез бүген Татарстанның халык артисты, атаклы сүз остасы, конферансье Рәшит Сабировны сәламлыйсыз һәм аны бүгенге бенефисы белән кайнар котлыйсыз. Билгеле, Рәшит Сабиров элегрәк бер нинди дә атаклы сүз остасы да, Татарстанның халык артисты да булмаган. Еллар үтә торгач, аннан Совет власты шундый Рәшит Сабиров ясаган ки, хәтта ул бүгенге көннәрдә мин менә нинди кеше булды икән дип үзеннән үзе сорап утырады. Билгеле, без аның кем икәнен беләбез инде без аның кем икәнлеген әйтмибез генә. Әмма ләкин бенефислар, туган көннәр үткәрергә кирәк. Чөнки аны Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе үткәрә. Чөнки хәзер бенефислар үткәрү бик модны, чөнки ул бик выгодны, чөнки хөрмәтле тамашачылар, ул шундый выгодны, шуңа күрә безнең Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе үзенең артистларын бер качан да ташламады, аны бары тик артистлар үзләре генә ташладылар. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, сәхнәдә Татарстанның халык артисты, атаклы сүз остасы Рәшит Сабиров. Булам Рәшит Сабиров, елмайып көлик. Әйдәгез бу танышуны билгеләп үтик. Була сез көрәштерергә, була җырлашып алсак, була сезнең исәптә 150 грамм салсак. Була сез көрәштерергә, була җырлашып алсак, була сезнең исәптә 150 грамм салсак. Күлдеру җиңелеш түгел, кытык килмәсә, кызык булмаса да күлсин, кайгың күбәйсә. Юмор белән агулансаң, терелергә уйлама, көлә белеп көл алмасаң, бу шир белән уйлама. Юмор белән агулансаң, терелергә уйлама, көлә белеп көл алмасаң, бу шир белән уйнама. Мәзәк дуңгызлыкта ясый, мисалы шамкай. Мәзәгетлектә эшли ул шәрәфи дускай. Көлегез әйдә көлегез, ай матурла үзегез, шаян сүзләр тирәсендә ай кояшлы йөзегез. Көлегез әйдә көлегез, ай матурла үзегез, шаян сүзләр тирәсендә ай кояшлы йөзегез. Рәшит Сабиров. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, Рәшит Сабировның бенефисен үткәрү өчен беренче сүз Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе сәнгать җитәкчесе Илһам Шакировка түгел, аның дусты Хәлим Җәләловка бирелә. Хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм туганнар, дуслар. Әгәр дә без һәр бер артистның тормышын, һәр бер юбилярның биографиясын инәсеннән җибенә кадәр җентекләп сөйли башласак, сезнең аңарга түземлегегез дә, вакытыгыз да җитмәс иде. Һәм аның кирәге дә юк. Ни өчен кирәге юк? Чөнки кешенең хәзер үзенең кирәге юк. Кеше хәзер бер тиен тора, сукыр бер тиен тора. Әгәр дә бер шул бер тиен тора торган кешенең авызыннан күршесенең 2 машина алырлык акчасы бар дигән гайбәт чыкса, аның бәһәсе 2 тиенгә күтәрелергә мөмкин. Әгәр дә бу бер тиенлек кешенең авызыннан безнең түрәләребез чит илгә барып халык акчасына гүләйт итеп җырлар дисәң, аның бәһәсе 3 тиенгә күтәрелергә мөмкин. Әгәр дә инде бу кеше танылып, зал тулы менә шулай тамашачы җыеп, танылган халыкның Татарстанның халык артисты дигән мактаулы исемгә лаек булса, аңа тамагы туярлык кына хезмәт хакы да бирергә мөмкиннәр. Ул кешенең бәһәсе ул вакытта нәкъ менә Рәшит Сабировка кадәр булырга мөмкин. Әгәр дә инде телеңне тыя белмәсәң, вакытыннан алда кәҗә билеты биреп, пенсиягә да озатырга мөмкиннәр. Безнең хөрмәтле юбилярыбыз Совет мәктәбендә укып белем алган.
Біздің түрелеріміздің балалары шет еллерге барып, французша, немісше, инглишше, түрікше үйреніп жүргенде, ол біздің арабызда бірден бір саф татарша сөйлесе тұрған кіші болып қала береді. Келер заманнар біз әлі аны музейға қояшақпыз. Экскурсоводлар инглиз тілінде сіздің балаларыңызға мына аның мұнда татарша сөйлей тұрған тілі болған, мына мұнда тәһарат ала тұрған түші болған деп инглиз тілінде сөйлеп жүрешеклер. Инглиз тілінде нәрсеге керек ол татар тілі? Татар тілі керек ме? Керегі жоқ оның. Ана хайваннар татарша білмей яшилар бит әлі. Әлі нешік кіне яшилар. Оннан соң тағын хөрмәтле тамашашылар, біздің хөрмәтле юбилярыбыз Рәшид Сабиров ол бик моңлы кіші. Ол бик жыр ярата. Үзбәкстанда шулай жырлағаш, үзбәкләр шақ қатқаннар. Әкәдәмәкә дип аны күтәріп кенә жүргәннәр. Тағын жырла дип аптыратып бітіргәннәр. Ул киткәннән соң үзбәкләрнең жыр сәнгатендә зур революцион бұрылыш булган. Ул жырның эчтәлегенә игътибар иттек. Элекке заманда бір үзбәк җегете армияга китә. Сөйгән кызы моны зар елап узатып кала. Ул вакытта узак хезмәт иткәннәр бит инде. Менә шул еллар буена хатын-кыз күрмичә яшәп кара, бу бит табигатьнең бер нинди законына да туры килми. Бигрәк тә үзбәк җегетенә кайнар кояш астында пешеп, өрек, хөрмә җимешләре ашап кына үскән дәртле җегетнең хәле бигрәк тә инде әгәр аңласагыз. Моның шыдые калмый, һәм ул үзенең сөйгән кызына хат яза. Аның ничек сагынганлыгы, ничек үзгәләнгәнлеге бу җырдагы акыру, бакыру, шыңшу, мышнау интонациялары аша бик ачык чагыла. Үзе Үзбәкстаннан киткәндә Рәшид әфәнде аны үзбәк артистына үзенең дусты Әшәрәле Жураевка да иратып калдырган. Хәзер сез бу җырны аның үзе башкаруында тыңларсыз. Рәхим итегез, Рәшид әфәнде. Tağ başlarına Қалғаны ярамый. Газетқа язалар. Болды, Рәшид әфәнде, рәхмәт. Тауышыңны сақла, Рәшид. Әлі кирәге шығар. Біз сенің хәліңні аңлайбыз. Не үшін бұлай ярсығаныңны да сизәбіз. Чөнки бит әлі сен үзеңдә өйләнмәгән. Инде, пожалуй, өйләнмәссең дә. Менә шуны истә алып, Татарстан интим акционерлык җәмгыяте сиңа уенчык ясалма хатын бүләк итте. Сахна артында чыккач кабул итеп алырсың, игелеген күрә тор. Рәхим итегез. Үзеп düştü bir матурга, yüzü айлы, кыяшлы. Аян эзләп, аян табыйм, шундый чибәр, шәп кызны. Аян эзләп, аян табыйм, шундый чибәр, шәп кызны. Тәвәккәлим, 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 иләнем. Тәвәккәлим, 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 иләнем. Төшкә керә, көлә-көлә. Yazlı kıyaş eydirsin. Urti nurun sibe ilirgen kup yürüsün. Urti nurun sibe ilirgen kup yürüsün. Tevekkelim, tevekkelim, tevekkelim ilanem. Tevekkelim, tevekkelim,
Tevekkelim ilanım. Kütem seni gel yanıma, nazlı gülüm, şeşegim. Seninle vur, büten tügül, bakıtlı gileşegim. Seninle vur, büten tügül, bakıtlı gileşegim. Tevekkelim, tevekkelim, tevekkelim ilanım. Tevekkelim, tevekkelim, tevekkelim ilanım. Tevekkelim, tevekkelim. Жылы yazlar жетуге сыңарғаншы вағда қылым қызлар ермей күтулеп сыңарғаншы вағда қылым қызлар ермей күтулеп тәуәккәлим 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 иланам тәуәккәлим 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 иланам. Xuday qo'shsin. Hurmatli mana tavakkallar, mana. Tavakkallar biz yami. Tavakkallim deb aytuving bo'ldi, mana bitti. Hurmatli Rashid afandi, sizni qutlarga pionerlar ham maktab bolalari kelganlar. Meni ani tashlab ketdi. Hozir davani qarıy. Ani hozir boshqa bilan ismi Rashid abay. Rashid abini jaratam. Onu jaratmay bo'lmay. Ani bilan jiqlar uchun samag'un bilan siylay. Meni ati tashlab ketdi. Hozir davati qarıy. Fanar qo'ygandi. Aniga молодец, Rashid abay. Rashid abi ol молодец. Anine hurmat eta. Aniga massaj yasida. Aniyim jiqlab ketdi. Abi menga konfet bera. Men de ana yaratam. Yıqlagan bo'lib yatam da anlari qarab yatam. Minde. Всегда готов. Haydi. Hurmatli tomoshachilar. Mana 20 yil endi bizning Rashid nafis so'z so'zlaydi. U yildan yil konsertdan konsertga o'zining talantini sharlay, o'stira bizning tomoshachilarimizning yaratgan nafis so'z ustasına yaratgan artistga aylandi. U shu 20 yil ichida ilibizning qaysigina qo'shmoqlarında bo'lmagandir. U tang'isiz artist. U har vaqt izlana. Onun repertuarında har vaqt yangi asar ko'riga to'g'ri keladi. Rahmat Rashid, kelashakda da shulay bo'l. Hozir aytganimcha, sizni maktab bolalarida, tomoshachilarda ham yoqdoshlaringiz da bek hurmat etalar. Mana ortda, sahna ortida sizni yoqdoshlaringiz qutlarga kelgan. Kolxoz raisi Almas Hamzish, baş buxgalter Rashid Shamkish, ham Shumaqulli kassir Ravil Sharsharish. Быелгысы елны тоже әллә ни кырып булмады. Игенчелектә бөртеклеләрнең һәр гектарыннан 10 сентнер алабута җыеп алдык. Тирлекчелектә бер алаша 2 эт. Sizning chetiga et bor edi, et qoldi da. Et 2 эт kaldı. Ikkovi даже qoldi. Bir alaşa kaldı. Buna ne? Alaşa sina bo'lak olib keldik orasida. Qaysi qilib pasportni? Buna pasportni to'g'an
Инде саклый бөгәрләнеп бетте. Килгәч, туган авылыбыз турында җырлап үтсәк, Рәшит туган бик әйбәт булыр иде. Күңелебез түгәрәкләр. Үзем җырлыйм. Үзең җырлап күрсәтсәң, Күки авылы турында җыр. Күкиебез турында җырлап алыйк әле. Avılımның isimlərin Күки deyip koyğanlar Qaytam əli Күкиемə Sağınılğan tuğanlar Seni sağınıp jırlar jırlayım Avılğayım Күкием Kızlar yuva işlerine Özlerinin botayım Tuğayları, bulunları Yigitleri, kızları Avılımның turmuşuna Beylenilgen oyları Seni sağlık şırarşırım Avılgayım Күкием Kızlar yuva inişlerde Gözlerine Gitken şapta Күкиемə Bırılıplar qarımın Qabat qaytır günlərimni Min minutlap sanıymın Seni sağlık jırlar jırlayım Avılgayım Күкием Kızlar yuva inişlerde Özlerinin botayım Özlerinin botayım Rahmat. Hürmetli Raşit Efendi. Ko'ngilga tiyib ketdi. Aytdingiz hali. Mana filarmoniya haqida, artistlar turida bir necha so'z bilangina bizni va tomoshabinlarni tanishib turib ketdingiz hali. Рахмат, филармония турында мына 20 ел эшлим инде. Филармониядә хөрмәтле тамашачылар, бик матур гына бенефис үткәрдек узган ел март аенда. Менә тагын бенефисем бара. Аннары соң инде без артистлар хәзер акча юк, халык концертларга йөрби дип аптырап тормыйбыз. Без инде чит илләргә барып кайткалыйбыз. Чит илләрдән кайтабыз, рәхәтләнеп бер бенефис ясап алабыз. Менә шулай рәхәтләнеп көн күрә артист халкы. Артистның битендә аның иң зур хыялы берәр чит илгә чыгып керү. Без дә бер елны шулай күпләп Төркиягә сәфәр кылдык. Җырлап та, байып та кайтачакбыз. Әнигә шулай итмичә. Әнә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендәгеләр ничә илгә барып, шереп байып беттеләр. Шуңа күрә аларның Казандагы квартирларын гел талап кына торалар. Бездә байырбыз әле Аллаһа биргән булса, шулай аэропортта 3 көн 3 төн ятканнан соң матур гына кузгалып киттек. Барыбызның да куллары теге яшел акча яшереп куелган җирләрен тотып бара. Хәмдүнә Тимергалиева бер күзен кысып, мощный гына кабарып торган үзенең күкрәк сырын караштыра.
Доллары шунда, доллары. Әміне сатырға нәрсе ал деген, сатырға. Мен өзім Түркияда біздің арақы шәп өте дегеш бірнеше шіше алған едім. Аэропортта оқ алып қалдылар. Венера Ғаниеваның косметичкасы шартлардай болып қабарған. Ішлерінде нелер бар екен? Доллар мекен, әлі шар мекен? Тәжірибесі көбінді бұл жыршының. Жылына 3 мәртебе шыға бит ол шетелге. Қайшан жырларға үлгіре дейсіз ме? Қай жыр жүлер. Түркияға барға жырлылар деміні. Кімге керек анда сенің жырың? Ну Әлфия апа, ну Әлфия Абзалова. Тәмәкі тартқан болып бара бит. Біздің күзге түтін жібәрі. Біләбіз Әлфия апа. Түркияда тәмәкі қиммет. Искәндәр Биктахиров. Түркияға нәрсе алып барғын сатырға? Значок? Китаннан. Нишан алдың? 5 кило? Бүтән жимадым дейсің ме? Қаралы сахаби, Болғар ансамблінің жыршысы Нұрахмет Мұхаммеджанов нәрсеге бара? Мен қап шырпы сатырға? Самолет шартлатырға ма? Асаф Валиев нәрсеге бара? Ол қызлар қараштырға бара екен. Қаралы сахаби, дешеп семені тиясыңа? Илхам Шакирны уятасың дейсің ме? Ол өзінің қая барғанын білемісің? Білмәсәсің, Илхам Шакир ул тіләсә қайда Илхам Шакир. Хатта ул Түркияда да Илхам Шакир дейсің ме? Маңа қадар 2 тапқыр шетелге шығып, қая барғанын білмеше қайтқан. Бұйылы обязательно көріп қайтам деп жықлап бара. Зәйнәпләр қайда қазір? Зәйнәпләр. Алар Францияға кеткен. Салауат қайда ери? Ол Қытайда дей. Фирзәр Мұртазин буада. Қаралы сахаби, тегі нейін түзәтіп ұтырышының исемен ұныттым нешегәліп. Үпкәләсәң әйді үпкәлә, ең яратқан жыршым сенгіні. Хамдуна Темірғалиева кебек долларларын шәп жерге яшырған екен. Кавказ тауларына яшырылған чечен миналары кебек. Көпіріп шартлардай болып тұралар, шиш табарсың. Әміне КГБшны кетіп кімді тағып жібәрділер екен артистар арасына? Түркияға КГБшны кетіп. Түркияға келіп шоуымыз болды, базар бір қызып кетті. Венера Ғаниева базар түріне барып басты да шар қабартырға тұтынды. Әлфия Абзалова тәмәкі сата, Нұрахмет Мұхаммеджанов шырпы шудыра, Искәндәр Биктахиров значок сата, Асаф Валиев қызлар қараштыра. Сіз матур қызылар, ник шаяртасыз, базар гүрлі жамағат Түркияда татар артистлары. Зәхра Шарифуллина, сен қайда? Әне екен, кассеті сатушы Рәшид Сабиров білән екен. Но Зәхра Шарифуллина молодец. Бірді түрік қатынларынан кем түгіл, шәштірәгіне түрікші кнопка сатып. Шол вақыт Хамдуна Темірғалиева келіп шықты да, Зәхра Шарифуллинаның қолынан шытырдатып тұтып, «Почем кнопка?» деп ақырып жіберді. Мұны көріп тұрған Венера Ғаниеваның ауызында қабарып маташқан шары шартлап ярылды. Әлфия Абзалова тәмәкі түтіні арасында юққа шықты. Нұрахмет Мұхаммеджановның мен қап шырпысы шәшіліп кетті. Искәндәр Биктахировның бармағына значок інәсі қадалып жылап жіберді. «Почем значок, Биктахирчик?» «Ну-ка давай меңа деньги», дейді Хамдуна Темірғалиева, Кавказ таулары қадар көперіп тұрған өзінің көкірек тарлауынан пистолетін шығарып. «Қазір бүтінігізді атам». «Ой, малай, нәрсе болғанын көрсәге деді сіз Түркия базарында Искәндәр Биктахировның басып тұрған орында жуыш көлгіне қалды». Артистларын ойын Түркияға артистлар арасына КГБшны кетіп, Хамдуна Темірғалиеваны тағып жібергенлер екен деген шик шүппе шырнап алды. Әлфия Абзалова Илхам Шакирны уятып келген. «Хамдуш, пистолет алдым бары. Айда мені үйге ұзатып қояды. Иртеға иртүк Түркияға кетесі бар. Қайтышлы бір жартыда алырбыз. Шол Түркияға кетуіні де юарбыз. Қарағыздары бұлар жиын тилі колхоз базарында ери. Барығыз қайтығыз ертеға Түркияға кетерге әйбірлеріңізді жиығы шағым марш. Шында Хамдуна Темірғалиева строится дейді. Әм бүтін татар артистлары Илхам Шакир артына тізіліп базардан шығып кеттілер. Бұл вақытта Татарстан дәулет жыр һәм бию ансамблі Түркия базарының ашық орынына шығып жырлый бей башладылар. Бейсінлер, аларның бар бір бүгінгі күнге қадар мұстақил Татарстанның баш қаласы Қазан шәһәрінде репетиция үшін концерт заллары да юқ.
Татарстан артистлары күптән Казанга әйләнеп кайттылар. Илһам Шакир гына һаман кунак булып йөриде. Эх, Төркиягә барып шул бер Төркияне күреп кайтырга иде дип әйтәде. Артистлар Казанда бик сәер күренәләр, пышылдап кына сөйләшәләр. Тирә-юньдә Хәмдүнә Тимергалиева булмаса гына сүз башлыйлар. Ә безнең Хәмдүнәбез, бер катлы Хәмдүнәбез. Хәзер чит илгә чыкмыйча гына да, теләсән инде пистолетны Казанның теләсән инде колхоз базарыннан да сатып алырга мөмкин икәнлекне белмәгән икән. Эй Хәмдүнә, Хәмдүнә, барыбер син молодец. Яратып әйтәм, КГБшник Хәмдүнә. Рашид Сабира. Кишәбезне дәвам итү сезгә. Бик рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Бик күлделәр миннән. Бу текстларны барысында Алмаз Хамзин язып бирде. Көлсünнәр рәхәтләнеп, менә мин артистлардан көләм, алар да миннән көлә. Үзеңнән үзе көлә белгән кеше инде ул чын мәгънәсендә кеше үзеңнән көлә белергә кирәк. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, менә хәзер Алмазның үзеннән көлеп карыйк. Ул биш татар төркеменең җитәкчесе, бөтен сценарий авторы, режиссеры. Хәзер инде ярар, менә хәзер нәрсә без аңа сайратабыз, хәзер үзенә нәрсәләр дип кенә чыгарырга инде бу җафаны. Соң бит аның бер генә мактаулы исеме дә юк бит әле бүгенге көнгә кадәр. Мактаулы исем булмагач кешеме кеше? Кеше түгел ул, артист түгел ул, мактаулы исем булмаган артист. Аңа инде теле узын булганга күрә, әллә нәрсә язганга күрә инде президент аппаратыннан исемнәр бирмәсләр инде. Филармониyadan да әллә нинди мактау кагазлары бирмәсләр. Районнарыннан да аның бүген бер кеше килмәде, бер кеше. Ул якта халыкның, кешенең кадерен беләләрмени ул? Ул якта нәрсә дип әйтергә инде, нәрсә дип кенә әйтергә инде, нәрсә? Алма чыктыңмыни дустым, ни хәлләрдә? Сиңа инде машина кирәктер индеме? Машина кирәктер инде, каясың? Кичмәсәң машина тукта, нәрсә? Юк бит сендә. Синең машина бармы соң, Алмаз? Бомжа дигән. Теге асқа жип бәрбәт атырған. Су ағып жата асқа. Су ағып жата атырған. Қая нәрсә бирімсің енді Алмаз, сиңа нәрсә бирергә инде менә. Мә микрофон Алмаз, менә микрофон сиңа, менә теләсән ише Алмаз. Сиңа бер әйберем юк. Рәхәтләр менә. Алмаз, син бик матур җырлыйсың, беләбез, профессионал җырчы. Бүгенге кичәдә дә син инде аны элекке кичәләрдә дә җырладың. Яңа программада да шуны җырлап битмәсем икән теге. Зәйтүнем. Буламыш? Юк, Зәйтүнә түгел, башка кызга гашыйк булдым. Кызларга гашыйк булдым. Әйдә Мөхтәр Минһаҗев. Gözlerime aramağız yüreğimde utyana Salgın sular eşip çıktım tüzem tik şuağına Algı retlerdeki kızlar mine indi kurdiler Arttı rettegiler de yakınırak kilsinler Tanışmayın isimim olmaz Kavşadım bu gaybıra Siz de kızlar şunday matur Maklarga süzler bigaz Kızlar eytirsinler, kızarıp pişken balan Yartır kaşık balga hamanı, kabı yutlarday bolan Sizde kızlar eytirsinler, kızarıp pişken balan Yartır kaşık balga hamanı, kabı yutlarday bolan Yatlısın bağırkayın şigu şigesin beni Barım ettim sindegine şikle bu tersin beni Ayaklısında ışrattım şul minutta ışrattım Ayaklısı yol yaktırtır eyde irkem uzattır Tanışmalıyım isimim olmaz Kavşadım bu gaybı raz Siz de kızlar şunday matur Maktarga süzler bigaz Sizde kızlar eytirsinler kızarıp
pişken balan Yortu koşuk balığa manıp Baba bıyıtlarday bolam Sizde kızılar eytirsinler Kızarıp pişken balan Yortu koşuk balığa manıp Baba bıyıtlarday bolam Başlasam söz aytolmaymış raşqanda qızarım Yaratı süyülerimni tik raşa tapşıram Uyalşan bulup tuğanımını көрәсіз bit үзегіз Şuna көрә mında minip meni qışıp öbegiz Tanış bulayım ismim olmaz Qavşadım buğay biraz Sizde kızlar şunday matur Maqtarğa sözler bigaz Kızlar eytirsinler, kızarıp pişken balan Yortu koşuk balığa manıp, baba bıyıtlarday bolam Sizde kızlar eytirsinler, kızarıp pişken balan Yortu koşuk balığa manıp, baba bıyıtlarday bolam Sizde kızlar eytirsinler, kızarıp pişken balan Yortu koşuk balığa manıp, baba bıyıtlarday bolam Sizde kızlar eytirsinler, kızarıp pişken balan Yortu koşuk balığa manıp, baba bıyıtlarday bolam Almaz, men teginde uyuşturup yürüyeyim artistlarni uyuşturam, anlarısın başka artistlarning endi nişik kilesi son benefislarga çıgarga hazırlayayım Almaz, sen jırlı turayım men uyuştura turam yemi? Yara uyuştur bar, uyuşta turalar bu şeyler. Öydem. Gül yüzüm. Aylar kütem, yıllar kütem, seni sağınıp gül yüzüm İzlim jiriden, izlim aydan, kalsa da iki gözüm Bir gelirsin, bir görürüm, canda yaşayıp ümit Kütem ele kütem seni, hıyalda gülge kumit Gül gül gül, gül gül yüzüm Min bit aman bir üzüm Ömürlük yalnız itti Yaratam diyen sözüm Varim kükke ebiyikte yılma yaşa yıldızlar Sina mina bəxət bileb küsir bilərin aslılar Nige yorim, nige bağım yıldız dağı nazlarını Elle kütüp parim iken bu yıltağın yazlarını Gül gül gül, gül gül yüzüm Min bit aman bir üzüm Ömürlük yalnız itti Yaratam diyen sözüm Atlayım yılığa boylarından Uyğa hiske bir ele Nihalitim sağış basa Yürüyüm şuna kumele Aytçı bir sözü aytdikini Yüzülep sözüne tugilsin Bilgisizlik bir şeymini Mağani yürek kütten Gül gül gül, gül gül yüzüm Min bit aman bir üzüm Ömürlük yalnız itti Yaratam diyen sözüm Gül gül gül, gül gül yüzüm Min bit aman bir üzüm Ömürlük yalnız itti Yaratam diyen sözüm Yaratam diyen sözüm Yaratam, yaratam diyen sözün Rahmet Bigzor. Almaz.
Алмаз керіліп, отыр рахатланып, кәнәфиге мініп, отыр рахатланып. Мен инде sizin районнан кешеләр килмәстер дип уйлаган идем, Алмаз име. Сезнең Түбән Кама районыннан, сезнең авылдан карчыклар килде, бер төркем карчыклар. Әйе, менә кеше кадерен беләләр икән сезнең якта дуслар, беләләр икән. Алмаз, ул кеше авылны ташласа да, авыл кешене ташламый, шулай бит. Шулай иттереп, сәхнәдә Түбән Кама карчыклары. Жиылышып алмаз бенефисына, Лившегебіз ұнытылған олар автобусында. Хамзин, син хамзин, яс келер, киязарға ұстасын. Алды артта Түбән Кама, әлләнің бешіклі ис. Қазан кіргәш ұшмай сұрттық, әпшүштейді бейнебіз. Хамзин, син хамзин, яс келер, киязарға ұстасын. Қазанларға барған шақта мамадышқара кердік. Күштәрәшке арақы деп құтысты іздәп кердік. Хамзин, син хамзин, яс келер, киязарға ұстасын. Түбән Кама қаршықлары, юмашап ястықлары, шул ястықлар тансықлары, қайсы бір артистларны. Хамзин, син хамзин, яс келер, киязарға ұстасын. Тағын нелер жырлайық екен, тағын нелер тектерік. Әлияқ алмас үрмәтінна жырлай тектерік. Хамзин, син хамзин, яс келер, киязарға ұстасын. Не айтсәгізді дусларым, алмас келерім мақтыр. Жырласан көріп, ішқатта бейесәң шыға мақмыр. Хамзин, син хамзин, яс келер, киязарға ұстасын. Түбән Кама қаршықлары, башларын балын қиғаш. Жылқыма ауызға кірі, жылқырсың үйге қайтқаш. Хамзин, син хамзин, яс келер, киязарға ұстасын. Түбән Кама қаршықлары, ойлары құлға кебек. Фарлақ әлгәлилер маңа бәйрәмдә басқыш мәніп. Хамзин, син хамзин, яс келер, киязарға ұстасын. Зилфа ойлы шибәрләре, миндәйләре түрәк. Бүгін алмаз құрмәтіннәдің қиғаны шабырак. Хамзин, син хамзин, яс келер, киязарға ұстасын. Алмаз, сен хәзер нишисең? Шигырь укыйсыңмы, нишисең? Мин анда оештыра торам, яме? Алмаз, киләсен оештыра торам, яме? Ярар, бар, оештыра торалар булгач, бар. Бик каты оештырып баташар Рәшит. Сабантуйлар җитәр тиздән. Көтә халык һәм миндә. Бүләк белән шатлык килә, ун пылесос иемдә. 7 электр чәйнигә чәй кайната алмыята. Пылесосның унысы да эшләмиләр нишерта. 3 магнитофон бирдиләр, төшми алар чормадан. Шарда-барда тоттыралар, курыкмыйлар Худайдан. 30лап сәгать җыелды, бер сичмасам ник йөрсен. Ну алмаз бай дигәнне ишетсә тавык көлсен. Ел буена җыела кибеттә җыен ватык табарлар. Бүләккә шәп Сабантуйда тикшермичә алалар. Сабантуйда гына түгел, бер көн юбилей булды. Паспортын гына бирделәр, суыткычы онтылды.
Артист булгач кай вакытта концертларда куябыз. Җырлы сарман якларыннан тик әйләнеп узабыз. Халкы әйбәт, һичбер сүз юк. Шәйләр куеп узата. Ну башлыгы концерт өчен ташяк биреп аптырата. Мине генә түгел, хәтта Илбашны да алдылар. КамАЗ белән нефтенә банкротлык сылыйлар. Ул тимер, мин асыл таш булгангамы талыйлар. Әллә инде аны мине шырт илегә саныйлар. Сабантуйлар җитәр тиздән. Җитәрләр, ну җитәрләр. Миңа тагын ватык сәгать уйлыйм бүләк итәрләр. Кызыгын кызык, тик шунсын бел, сине мине ярык тагарак яннарында көтәләр. Яшибез без бергә дөньяларда, алгалыйбыз гайбәт сөйләшеп. Кемгә гайбәт, кемгә әйбәт була, ә мин яшим шатлык өләшеп. Әйдә бергә башлыйк сүзебезне, гайбәтләрдән башлыйк кичәне. Сез сорагыз, ә мин җавап бирәм. Әйтик менә Шамкай эчәме? Илһам Шакир нишләп йөри, өйләнмәде бугай инде ул. Әлфиясе яза аны изеп, нигә изә икән инде ул? Хәмдүнә дә хәзер бик күренми, рәхәтләргә чумды апайым. Бик килеште ахры мужик куйны, мунчаяга Хәмдүш көн сайын. Асаф әле хаман өйләнмәгән, яшь кызларны күзләсен, яшь вакытта үпкән шибәренең кыз үскәнен көтә күрәмсең. Хания дә ирдән уңды бугай, ишу әйбәт җырлый башлады. Сәнифә дә кыска күлмәкләрен диттомнарга илтеп ташлады. Рауил Харис әле өйләнмәгән, атакас күк ялгыз каңгылдый. Рәшид Сабир мәшһүр сүз остасы, хатын кызга вапчы кагылмый. Гайфулла да инде сүлпәнләнде, сикереп җырлауларын онытты. Лидия дә үзен ике бала белән миссис Туташ итеп танытты. Гөлзада да быел фамилиясын үзгәртмәскә уйлый күрәсен. Ник үзгәртсен? Булай да ул белә, Илгизенең үбеп үләсен. Белмәгәнне әйтмим, Венералар кайда йөриләр, ә Искәндәр, Римма ва Фирәләр авылларда клуб кырыйлар. Зәйнәпләр дә инде хәзер бушка җырлый, гонщиклыкка күчә, салават. Ялгыз хатын киен кили-кили, җырлап йөри Фирзәр салгалап. Берәү сорый миннән, инҗе кем ул? Минем аңа нинди карашым? Әтисе миңа каттеш салып бирсә, әйбәт булыр минем карашым. Гайбәтләр күп, әгәр кирәк икән, рәхим итеп менеп сөйләгез. Матур булсын һәрбер гайбәтегез, бөекләргә бүләк бәйләгез. Бәйләгез сез үзегезгә шөһрәт. Үпкәләргә юк ярамый. Артист бит ул якын туганыбыз, кулыбызны чабыйк кызганмый. Алмаз Хамзин. Хөрмәтле дуслар, мин оештыра торам. Алмаз, син нишисең? Җырлый торасыңмы? Җырлый тор. Җырлый тор, мин оештыра торам. Давай, Оештыра тор. Ныгы оештыр, яме? Тормыш безне сыйпамады, иркәләп үстермәде. Күпме типкәдә йөрсәк тә үтенеп бетермәде. Алмагачлары, татар галагачларыннан дуңгы чыга башлады. Алмагачлары, татар галагачларыннан дуңгы чыга башлады. Заманалар үзгәрсә дә, дөресен сөйләү кыен. Сәбер китәсең килмәсә, күп сөйләвеңнән тыел. Алмагачлары, килде безгә замананың бик буталган чаклары. Алмагачлары, килде безгә замананың бик буталган чаклары. Язучы булар идем дә, юк бит язып бирүче. Такмак әйтеп йөрим әле килеп алып киткәнче. Алмагыруша, безнең татар егетләре марҗа өчен сугыша. Алмагыруша, безнең татар егетләре марҗа өчен сугыша. Без кызларны яратабыз,
yaşakların bir gerek. Bu düşleri bulay bulup kalkıp dursa kökterek. Olma belişi bizden Tatar'ın kızları hazır urus keleşi. Olma belişi bizden Tatar'ın kızları hazır urus keleşi. Sarteli yapon taptanı, kulda bayan bulmağaş. Konsit koyup yürümey hal yok, sedecil oynağaş. Olma kırtlalı bu dünyaya bir tuğup karahat yaşap bulmadı. Olma kırtlalı bu dünyaya bir tuğup karahat yaşap bulmadı. Bulmadı cemaat. Hop! Hemen şuraya. Ettim. Tatar halı qaşlarından çığa başladı. Olma qaqları kildi bizga zamananın bit botalğan çaqları. Olma gürruşa bizning Tatar yigitleri marja işin suğuşa. Olma belişi bizning Tatarның kızları hazır urus keleşi. Olma qıtladı bu dünyaya bir tuğuqda rahat yaşap bulmadı. Мен uyuşturup bitirdim. Rahmet Rashid, uyushtirib bitirgansiz, rahmat. Hozir ne ishlaymiz, brat? Hazır muzika. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli dostlar, Biş Tatar dip isimlegen satirik, humoristik tamaşanın 3. Tatarı bilen indi biz sizge teneffüs ilan etemiz. Teneffüs. Teneffüs. Hürmetli tamaşaçılar, şulay etip 4. Tatarımızның benefisin başlayız. Anı şerefilerinin de şerefiyi Ravil Şerefi alıp barır. Kadirli tamaşaçılar, siz bugün ataklı, butaklı, şataklı artistimiz, meşhur huzur mezekçimiz, tebenek, juvan, toza, kalın kaşlı, yuka başlı, Şamkayımızı selamlıysiz, hemen kaynar kutluysuz. Xuday bilib jirek suvak jallaga aşu kile şuna malay kız qaraq men Halim jalaydan Nerse bir Şamkayığa Kursak üstü Şerefiye büle giderken Uy vermegen, bil vermegen Xuday menga uzun til bergen Bir to'xtamay mazaksili Şamkay degan shoyan bir adam Nerse bir Şamkayığa Kursak üstü Şerefiye büle giderken Haydi devam ederiz. Mene bu adam, yani mesela Şamkayev, yani mesela Şamkay, yani mesela Şamakay'dan uzalmagan Şumbay,
шимпанзыдан узалмаған горилла, көбіклі шампан, көбіксіз шампун, шампурсыз шашлық. Ол біздің теге планетадан түшкен затыбыз да, ол біздің достыбыз да, артистыбыз да, сәрхушыбыз да, сарығыбыз да, тәкәбіз да, угізібіз да, дуңғызыбыз да, шурәлібіз да, сәрхушыбыз да, достыбыз да. Аны тіләсә қайда көруге бола. Аны урамда да, театрда да, юлда да, утта да, суда да ұшыратырға бола. Ол утта янмас, суда батмас, бітмәс, сүнмәс, сүрілмәс, көз тимәс Шамқайыбыз. Аның туған тумашалары да, достлары да, дұшманлары да, ауылдашлары да, райондашлары да, шулай оқ туған тумашалар қызлары, ұллары да, қатыны да, һәм гастролләрдә қонақханәгә ияреп қайта торган ике туған сіңілләре дә, ягъни мәсәлән сөйәркәләре дә бар. Нигә булмасын? Ул да бит кеше, ул да адам, ул да бит татар, ул бит әле мишәр дә, ә мишәрләр тиеш ысык яшәргә. Үзенчә көлә. Ана сарык булып нитә. Кадерле дуслар, менә күрәсезме, Шамқай бит ул, менә былай булып тумаган ул. Туганда ул нормаль, сөйкемле бала булган ул. Аның бит менә корсагы да, кашы да, башы да соңыннан гына үскән. Менә шуларны искә алып, юбилярны котлау өчен беренче сүзне детсад балаларына бирәбез. Рәхим итегез, балакайларым, сабыйларым. Min zor üskəş satuşa bulam. Min zor üskəş satuşa bulam. Şamqay babayğa marojni birem. Ay temne marojni. Min zor üskəş kosmonat bolam. Min zor üskəş kosmonat bolam. Şamqay babayını alıp gidem. Bik yarak yıldızğa. Min zor üskəş vadalaz bulam. Min zor üskəş vadalaz bulam. Şamqay babayğa balık kiptirem. Ay temli voblalar. Min zor üskəş maladis bulam. Min zor üskəş maladis bulam. Şamqay babayını men almaştıram. Mezekler, anekdotlar söyleşem. Min dol üskəş şapalqaş bolam. Min dol üskəş şapalqaş bolam. Şamqay babayğa piva kitelem. Kötüptal üskənni. Min zor üskəş tın mişər bulam. Min zor üskəş tın mişər bulam. Şamqay babay kuk gilsetlep duram. Mişər ol pirvi sortda darin. Biz zor üskəş Şamqay bulabız. Biz zor
Шамкай бабай көк, жуанаябыз, Әйдәгіз түгәбіз гаршукна. Ай рахмат. Ана шулар инде безнең киләчәгебез, Шамкай. Күрдеңме, өметле бит киләчәгеме? Хәзер, кадерле дуслар, юбилярыбызны котлар өчен сүзне Шамкай туып үскән яклардан, аның туган яклары, Самара өлкәсе түгел икән, өлкәсе Ельцин районы хакимияте башлыгы Сабир Рашитович һәм бер колхоз председателенә бирәбез, исемен онытам. Чапчак кашагансыз. Hürmetli kazanlılar, hürmetli dostlar, hürmetli Raşit Efendi yaktaşlar. Bizning Samara якларына килгәндә, безнең быел шулай ук узган ел дип әйтергә кирәк инде, 96 елда безнең авыл хуҗалыгы бик производствосында гомумән уңышларга ирештек дияргә була. Без инде менә бүгенге бенефиста авыл хуҗалыгы турында күп сөйләп тормастан сезгә күчик. Без инде сезнең бу бенефис кичәсенә чакырылуны зур бәяләдек һәм шатланып kabul ettik. Biz indi bunda участвовать etу üçün bik rəxətlənib kildik. Нәрсә әйтергә кирәк инде? Biz indi sizni televizorlardan gül karı almıyız. Radyolar bizdə Samara yaklarında Kazan'ı bik alıp bulmuyor. Çünkü Kazan radyosunun radyosu bik bələkəy. Ol bütün Rəsəy tatarlarına barıb yetə almıyor. Biz şunutsa kızganıç əlbəttə. Biz нәрсә deyimiz indi? Biz indi sizni kıtlarga kildik hem bizning Samara yakından sizge Mercedes maşinası бүләк итәргә bulduk. Оздырдылар Самара. Алган. Хәзер сүзне колхоз рәисе дәвам итсен. Рахим итегез. Hürmetli yaktаш, bizning Yeltsin rayonu Çabayız isimindagi kaldık pıstık avullardan jıyılgan kumak hujalık sizni tenis oyun kralı komplekti bilen bulakli siz ana kabul etip alırsız çıkkaç hem biz özümüz bilen eli samodeyitelnostimizni alıp geldik. Olar bizning avul turunda, bizning Batskan turunda yer başkarırlar, özünüz başlap yerlarsız. Rahim etiniz. Hadi. Bizning avul kırıları, eremelik ormanlar, bizning avul güzelligin, jarga kuşup jarlarga. Oğlum benim Baskan, isimlerim kim kuşan, Baskan kızları bik matur, görsen yazarsın kuştan. Oğlum benim Baskan, isimlerim kim kuşan, Baskan kızları bik matur, görsen yazarsın kuştan. Oğlum tirelerinde Batskan kızları bilen Rahat ömür itüleri Kirek mi mina büten Oğlum benim Batskan, isimlerim kim kuşkan, Batskan kızları bik matur,
yazarsan kuştan. Oğlum benim baskan, isimlerin kim kuşkan. Batkan kızları bir matur, görsen yazarsın kuştan. Uyumda benim yıl baskan, başka bir uyda kerli. Çünkü baskan kızlarından bütünlü güngel görmey. Oğlum benim baskan, isimlerin kim kuşkan. Baskan kızları dik matur, görsen yazarsın kuştan. Oğlum benim baskan, isimlerin kim kuşkan. Baskan kızları dik matur, görsen yazarsın kuştan. Baskan kızları dik matur, görsen yazarsın kuştan. Görsen yazarsın kuştan. Hazır kaderli dostlar sözünü yubilerinin üzerine biremiz. Rahmet Şamkay. Kaderli dostlar, apalar, abiler, eniler, singiller, etiler, eniler, ebiler, babaylar, şırdaşlar, kırdaşlar, yaktaşlar, klastaşlar, hizmetteşler, yaştaşlar, şişeştaşlar, estağfirullah. Assalamu aleyküm kaderli Müslüman kardeşler. Konsertimizde devam ederiz. Bugünkü konsertimin tüpke girip tartmasam da konsertin uğuşuna küpmedir derecede benim de ölüşüm girer. Nişikine bulmasın biz bugün sizin aldığınızda motor itip jırlarga, motor itip birge, motor itip silerge. Kımımen sizni bu bulga ayırtılmıştan 1-2 saat ya bu sada unuttırıp duralsak, biz özümüzün aldığımızda koygan borçlu ütedik deyip özümüzün hizmetimizden biraz gına bu sada kılağatlanı mizgilleri kişirimiz deyip ümit edemin. Kıskaca ana üzüm turda silep uzarmın, üzüm turda degenden bulay bular. Hazır bitindeteki familyalarını kıskarttığı adetke kirip gitti. Yef, of kıyrıkları kesip taşlıyorlar da Eshat, Hizmet, Firaya, Akbar, Fuat, Ebubekir kibik mına şulay köngülge yatışlı Müslüman isimleri turip kala. Mına endi özümüzün izimizge düşemiz, asılımızga, yani meselen imanımızga koytuda bir adım deyip korarga gerek. Bu hazır şulay. 20-25 yıllar elik min Kozan'ın asfaltına kelip baskaçta benim familyamını bozup nedir tuzsuz, sıysız Şamkay degen kuşamat kuştular. Niçin Şamkay yüzümde bilmem, elle yüzüde yımırık kuşamatta da yımırık bulsun degenlerdir mi? Niçin kine bulmasın? Min başta bu kuşamatka birazgına garlenip, hatırım kalıp yürüydim. Çünkü bitinde Şamkay, Tatar'ın Şamakay'ından yarak tügül, Şamakay kişinin biz yüzünün kıyırığı bile oynayıp yürüyüşüp pisi balasılarak ışata düşeriz. Onları et ismine de ışap tıra bitinde, Akbay, Sarbay, Şamkay yani meselen. Xudayning rahmeti adam balası künüge iken min de bu kuşamatka künüktim. Hazır koydağına bulsam da nersegine işlesem de gerdi Şamkay deyip kışkıralı iken bütün işimni taşlap degi ekiyetteki kumgan ışkıp gelip çıkkan jin kebek. Mına deşken kişinin karşısına, mına sizin karşınızga gelip baskança ep itkenge şep itken kilemde basam. Şulay kırıp sizin aldığınızda Şamkay. Üzügüzge bilgilemin soğuk vakitlarda mişaretinin sahnege alıp mindim. Niçin mişaretinin alıp mindim? Çünkü yürümsek mezeklerini mişar dilinde, mişar diyalektinde söylesen kızıgırak duyula. Mişar diyalektinde yürümsek mezeklerge meydan kingirrek. Mişar diyalektinde yürümsek mezekler bilden üstegine tuktap kalmay, yalgış bilden askada düşüp gite. Mına soğuk vakitlarda gümümen mında Tataristanda mişerlerge korata biraz gına ironiye, biraz gına yılmayıp gülübrak koraylar. İmiş yelese etçi mişer kilgenler de mına bulay kora bulay basılı çay kalıp durayken koralı. Bu bit dengiz diyenler de şunla yüzüp çıkıp gitkenler deytegende kora bulayını dengiz deyip bilip. Amına Çüpraleden fenil bir de alay deymi. Mına deyim mişerler bilen Tatarlar arasında nindi raznitsi var. Barabır tegel meni deyip sıraylar binnen dey. Mina ettim dey, barabır tegel deyim. Barabır tegel, конечно. Mına dey, mına anlatırga bulay prastoyla etip anlatkanda bulay bula. Mına iney sıyırını sava.
Sıyırını savada bir çilek süt. Mına bu Tatarlar. Şundan soň iney bu sütni kıyma buyuna koya da karıtı bilen kapla koya. Ertenge şuşa sütning mına şulay kaymağı jıyıladı. Mına şul kaymağı mişerler indi dip aytdy. Mına siňa kara, men oýlap çygarmadım. Da, mına hazır tagyn şunday nerse bolgan. Suğuş wagtynda plinge elegeler. Angliçanin, Fransuz, Urus, anlarsın bir mişer. Şundan soň hazır Hitlerge getireler. Şu za natsiya. Fransuz, расстреляйте. Şu za natsiya. Angliçanin, расстреляйте. Что за нация? Урыс, славян, расстрелять к чертовой матери! Вообще котнаш семьяларды корбасын! Что за нация? Мишар! Что за нация? Почему не знаю? Мишар! Гитлер Хазер. Mein Führer, это из разновидностей турков дикий татарин деп aytdilar. Şundan soň Гитлер aytdi, освободить! Создавать все условия, чтобы размножались, после войны будем охотиться, деп aytdi. Mana siňa, Hitler abzay özü öldü, mərhum biz kaldık. Ürçüp yatamız, ekringide. Mana indi men sizge hazır mında çıkkan söyleyeyim indi. Bir 30'lap anekdot, bir 30'lap 20 мәзәк alıp geldim. Mında men aytdım, men sizge indi bilden üstegine tuktap kalmay, yaldı kırış bilden askada düşüp gitti degenden, şuşu mesele boyunca bir narsa söylep atamın. Çukça gitken ahotıga. Çukça ahotıga gitken alarından nirpılar, su sıyırları falan fesmeten tölinler anda avlap yatalar da bir 12 aylardan 13 aylarda kaytalar. Hazır Çukça kayta da katını mına mındı kırsak bile. Kümen? Ay, mattı bayo İzmir'e gitkensin. Tegel İzmir'e gitmedim kartım. Anasta bu karpız yetkansın bir. Yok kartım İzmir'e gitmedim. Mına men seni fotokartçıkına karaptırdım da şundan yükke uzdum. Alay bulsa yaxşı. Sağınıp bulsa yarı. Şundan soň birer atnadan soň Çukça. Tirilerin bulay tüptün ortasında sikirip tura da. Как dersin anda menden yükke uzargan şu ul kartçıkıdan. Ul kartçıkıda men bilden gile kartçıkıga düşken dep aytdy. Паспортка. Да. Ну yarar. Men mına indi azrak sakallı anekdotlarda söylerim, потому что bütün narsa her gün anekdot çıkıp durmuyor bet. Mına birawning armiyaga barası kelmey. Kulun mına bulay aytdy hazır, aymy? Hazırki günning kodagına suğa bitindi bu. Kulun bulay aytdy, mına mening biladi qadi armiyaga barasın. Mening bilan nechik narsa işleysen. Mına kulum şuşlay kattıda kaldı diyer. Mening bilan barmık bolmay armiyaga. Mening bilan какой yüz yemişingni da yemişlap bolmay. Какой mında malta kuruga tartı. Bu kulun nechik dep soray, xirurg soray. Bu Allohga şükür. Elek bolsa nechik yeysin, elek. Ну, elek bulay yok, конечно, dep aytdy. Da. Ну, yarar. Hazır mına bitinde türlü çetilde türlü sarıvnavanyalar, yarışlar var. Mında indi buruç aşağı, Irakka tükürü, Irakka pisitü, alarda indi şul bir aylanıp var. Şundan soň mında yarış var, arakı içi turunda. Kim köp mü içe? Hazır kim köp mü içe? Fransuz, apattaki Fransuz, Angliçanin, Urus. Şundan soň birinci mertebe hazır Fransuz içe. Fransuzda sıraylar, nerse içesin? Konyak içem dep aytdy. Nerse bilen içesin? Rümka bilen dep aytdy. Komissiya big strogi. Komissiya big strogi. Anlarsın karap turalar anda milyonlarga dollarlarga beylengen bit. Şundan Fransuz birini içe, ikini içe, içine içkede. Bunda komissiya karafsa, Fransuz ıslam alsa. Fransuz ıslam alsa, işini içkende Fransuz tegaride kite. Angliçanin kaçıra deydi. Angliçanin nerse içesin? Viski dep aytdy, viski. Nerse bilen içesin? Hujer bilen dep aytdy, hujer. Şundan soň Angliçanin birini içe, ikini içe, işini içkende komissiya etip, всё. Angliçanin ıslam alsa, Angliçanin işini içkende tegaride kite. Всё. Angliçanin ıslam alsa, hazır yüzümüzni ulu yolga çıkargan urusumuz Ivan. No, Ivan nerse içesin? Spirt dep aytdy, spirt. Agar da bulmasa tarmazını jit kıstaçarız, şapyam. Taza bit, keçilettige.
Hazır anarsa bilen içersin. Kirpak, çümeç bilen diye aytdı. Hazır urus içe başlıyor. Urus birini açça, ikini açça, üçünü açça. Yıkılmayı tasap ettik. Dörtünü açça, akıp da şabetten cirinler. Açça, urus açça. Hazır bunda все. Bunda komissiya kor все. Islam alsa. Kirpak, İslam alsa urus kaba diye aytdı. İçeler. Ağzımızı arttırabız hazır. Neçe var? No hazır galabat bir kelip düşe samolyot şundan galabat motor figurla mana şuşlay bir kişi kelip düşe şundan neger. Şundan zemi kolu malay bile karap tura. Malay ayta тату гляndi обезьяна вышел. Şundan sonra tege neger kelede скажите своему сыну я человек. Yani обезьяна. Şundan Mikolay da, seni gülen говорящая обезьяна deyip aytdı. Şundan sonra bir maqtan çıkarak kişi bulak görəsin, indi Afrikada işlep qayta. 13 yıllar işlep qayta bu. İşlep qaytqaçdan hazır, bunda bilikigine pazaloçını çılbır bilen manaşın halde maymılda alıp qayta. Maymıl indi bundan kire, bunda çıqa bulay kire, bunda bunu bitiretti gile ayta bulay ayta. Şundan sonra bunlarda sorular indi. Ну как там насчет баб? Anda deyir biraz, anda конечно зарплатаны indi, anda derivenli akça bilen de bireler, anlarsın marka bilen de, dolar bilen de falan falan. Yok biz sinen soruyoruz, kadınlar turunda, как там насчет баб? Anda deyir конечно barxanlar, çüller, yok biz sinen soruyoruz, kadınlar, насчет баб, как? Anda конечно savannada pumalar, hipopotamlar, tegese banası. Yok biz sinen kadınlar turunda soruyoruz, как там насчет баб? Şundan sonra bunda oturgan tegi belekey maymılı bunun kulağına şalt edip suğada atay. At indi şularga anay turunda sıraylar bitti. Bana singam ya. Hazır Biravlarning papugayları bir katta sügüne. Men aytdim, bunda eshitgan anekdotlar da vardır. Çünkü her vaqt anekdot chiqib turib, men aralashtirib boram anekdotlarni, yurumsak-mazaklarni. Biravlarning papugayları bir katta sügüne, ashaki pichroq poqish so'zlar bilan sügüne turgan papugay. Shundan so'ng bular yangi kvartira olalar. Yangi kvartira olalar da bir haybatlab obstavit etdilar. Shulay tegilay, bunisi tegisi. Hozir endi quloqlar chaqiralar. Bizning Tatarda bit endi hozir tegi yangi kvartirani yuvatirgan gadat bor. Qutlaytirgan gadat bor. Shundan so'ng quloqlar kela boshlay. Hozir akringina mana quloqlar minib kela bosqishdan. Hozir hay Allah papugayni yashirmaganlar bit. Ashaki sizlar bilan butun tobining yamin bozashib. Papugayni sibirib olalarda, xolavelning ichida tundiralarda teginde. Shundan so'ng quloqlar kiralar, oralarında endi bulay yurishlar da bor. Tirnoq ostidan kir izlovchilar da, anlari so'ng tegi kunchilar da tegi bilizavi shundilar da bor. Nigina bo'lmasin. Turlisi bor hozir. Eybetlep, bular aşağı içi uturalar. Şunası bilmeler boyuna ki, oy Allah, çişiski mibil falan fesmetten koyan dastat ettiğiz, tegesi mınısı. Şunası kilemler, lüstre tegesi mınısı. Şunası haladilnik kaç. Haladilnik güzellep etti kamerına mı? Tigilinden işe pettirik. Eyleni de bit, açıp kor. Mındaylar var bitinde, açıp korayla haladilnik kızın. Nersesini açıp korayla, açıp korayla, kaçak. Bir 3-4 kahtancıyla açıp korayla. Teginde hazır buna bulayttırıp, papugay buna bulay. Bitti bu turgan, dirilde bu turgan, appak bes üstünde. Hazır 4 katın kelgan. Şu zapıtıysa. Şundan so'ng hazır birovisi aytadi, mana shulay buzilmasin uchun tirikilish taqib qo'yganlardir endi dey. Shundan so'ng shu zapıtıysa. Hazır papugay bo'lay baslarin qog'oz ittiradi. Pengavin anangni sotayim deb aytdi. Da. Yap eshikni bunda bo'layda salqin deb aytdi. Hazır bir kimseden soruyorlar. Почему дер женщины долго живут, чем мужчины? Шуна таки kimse der. Потому что у женщин нет жен деп айтты. Gördün? Kart aytasız ekan. Yara. Buna Abu Gali Sina'dan soraganlar. Buna mügallim ders işleyimiz. Bunda arak içeriz, isirremiz, yüzümüzden açar, kişiden açar, isenlikten açar, simyadan açar. Buna şu arakı içini tuktatıp bulmaz mı? Abu Gali Sina uylap durgan da, siz arakı içini tuktatmağız.
Әмма аракы туктатмагыз. Менә сезнең эчә торган посуданың бер сызыгы бар. Менә шу сызыкка кадәр җитегез дә туктагыз дип әйтә ди. Менә хәзер шул сызыкны 2000 ел эзлиләр ди. Башласам мин дә таба алмыйм. Bir vaqt şulay konsert aldından. Ata dedi hakimiyet başlığı, председатель колхоз. Sen indi davay di. Ne davay? Azgina sal. Yaramı bula yaramı. Ne bitindi? Tabında içəbiz ya sen oturasın. Buna nümayədən bitməyik xalq bilə qarşı bir qarab duram. Allah yaxşı deyil. Onların xalq nu vacayt etmə bula. Nu de konsertga çıxıb bitəbi dol deyir. Yox məйтəm mingə kirsə 3 günsə çıxmayın dol deyir. İyi. Менә шулай яшәрмәм мин самокритичный мужик. Хәзер бер бабай 115 яшь яши. 115 яшь безнең паласа өчен күп бит. Журналистлар киләләр. Бабай, ничек булай күп яши алдың? Ну бабай әйтә, мин ди, конечно, арак içмәдем. Да, мин аның тәмен дә белмим. Тәмәке тартмадым. Да, әйе. Анарсын Қатынлар белән артыгын булышмадым гомер буе үземнең Сәрби Җамалым белән генә яшәдем инде. Шуна сорыйлар, бабай, әгәр дә син арак эчсәң, тәмәке тартсаң, әйе, хатын кыз белән артыгын кылансаң, 115 яшь бит, күпме яшәр идең икәнсең син? Бабай әйтте ди, мин анысын белмим инде. Менә минем атай дип әйтте ди. Гомер буе эчте, гомер буе тартты, хатыннар белән кыланмаганы калмады. Ана ул пич арасында пахмелит итеп ята, аннан сорагыз дип әйтте ди. Машина килә. Машина булай качат сита, гаишник хәзер туктада. Стоп! Ну-ка, выходи. Син искер, тегәй берләре бар алан. Шуңарга өрәле ди шофер әйтә. Шофер өрә дә әйт. Ху, ям-яшел исерек күрсәтә. Катыны чыга да, әйдә пройдемся, әйдә, штраф түләргә. Катыны йөгереп чыга. Иптәш милиционер зинһар өчен алып китмәгез мужигымны. Исерек тегеле биллаһилга грамм капмады. Да, грамм капмады. Сезнең приборыгыз сынык. Ну-ка дейер катын синдә өреп кара, катын өрә дә ям-яшел тоже синдә исерек, икегез дә исерек. Ну-ка пройд. Биллаһил газим граммда içмәдек без. İçмәдек менә, алай-булай, ошанмасаң менә балага иснәтеп кара, сезнең приборыгыз сынык биллаһи. Шуннан кызым киләле, абыйның приборына өрәле. Теге бәләкәй кыз килә дә, теге приборга итә ям-яшел. Шуннан милиционер әйтә, ай Алла чыннан да прибор сыныктыр күрәсең, барыгыз китегез дә килеп китә. Шуннан хәзер юлга чыккач катын битәрли башлый. Менә дияр, күрдеңме? Файдасы тидеме? Ә син балага аппетиттан 20 грамм аракы жәлләп утырган буласың дип әйтте ди. Bir kатын bulaylar, kile кезге karşında bulaylar, vırıla. Keştun, su bilmeydi, diyecek. Tun kiygen, yana tun. Şunlar malay kile de, anay, bu tunu atay alıp birdi mi? Atan bıçağım, atan aşanıp yatsan sen de bulmasın diye etti de. Hanım, Sərbi Camal, Kortayğan bir abzi. Sərbi Camal, canım kiləlimində. Allah, ağrım, çirlim, ahırı gelip cide. Ayaklar, kullar salkınaya başladı. Sərbi Camal kiləlimində canım. Nerse kortum? Mənə eytəli, içməsəm bilip bulsa da ölüm. Mine birgine bulsa da hıyanet ettin mi? İzminayet ettin mi? Kurukma. Kurup tur almayayım, men sana suğa almayayım. Tiril almayayım indi hazır. Ayt indi. İzminayet ettin mi? Sərbi Camal abi hıttırıqra korap turganda. Tirilersin deyip kurkab şulqartım deyip aytdı dey. Buna şulay. Neçigirek yaşaysınız? Eybet yaşayırız elhamdülillahi şükür. Eybet yaşayırız. Oy Allah sizin doğruda big naçar işittik. Big naçar tıralar. Halleri ayırır şu ataba deyip işittik. Yok. Eybet yaşayırız elhamdülillahi şükür. Oy Allah. Kişi sizi kişi üttüre. Yok. Eybet yaşayırız. Kukarışınlarca gür gelip yaşayırız. Terezeden elebirimizi çıpçığa deyip ayttı. Buna şulay. Minde bir küp. No yarar. Mında öyle küpler tüyüğüne Tataristan yaşlarında bir nerse ışadı bik. Birao hazır ziratta yeri. Ziratta yeri hazır. Tığında bitinde bik hudojistvenni kuygan, çarduğanlar, niler, semınısı, mermer taştan pametnikler ziratta karab yeri. Şunlar karı. Yaşap da karılar. Indi kay biravlar anasını satayım diyetti de. Ziratta. Allah saklasın.
Ну yarar. Kökeyler turundağına söyleyeyim de kirip gidermin endi. Birovlarning tavuklari 20 tavuk mana shunday iri kökeyler sala başlaganlar. Ha bir kun sala, 2 kun, 3 kun. Ay Allah, Qoral Sinani g'ajab bit bu. Progress bit bu, aybat bit bu. Bulay bo'lmaydi, atashni nagradit etarga kerak. Atashni tashib kirdilar. Kirali munda atash. Atash kirar narsa deyir. Молодец, ishingni yerine yerib, yetkirib ishlaysan. Shu kunmish kökeyler sala başladılar tavuklaring mana shunday. Dalshi da ishingni shulay продолжай. Sening xizmating shul bit endi. Shundan atash biroz qarab yurdi de, bir-iki kökeyga tepib de qo'ydi. Bulay tugil, bulay tepdi de, bir-iki rat tepdi de. Men, конечно, deb aytdi, nagradni alam, ne без этого. Ну, ko'rshi ota ko'rkaning onasini shukram deb aytdi de. Alarda da shunday hallar bo'lar ekan. Da. Ну, yarar, bunda hozir kökey degandan, tege Mavrikini bilan ikki tishni srashalar bersang, "Ты какую яйца любишь, вкрутую или в смятку?" Desre. Мне все равно, лишь бы был хорошим человеком, deb aytdi tegasi. Shundan hozir Malaysiri otasidan Atay akçalı bulu, da denizli bulu nerse ol, akçalı bulu. Oğlum denizli bulu mu ne nerse? Ol, конечно, BMW, şap maşinalar, inamarka maşinalar, denizli, akçalı bulu. Anlarsın kanyak, anlarsın çiver kadınlar, çiver kızlar deyip etti. Atay biz denizli nerse akçasız bulu, akçasız bulu, oğlum ol, salkın tramvay, ayme, su kuşkan pivo hem senin anan deyip etti. Bir-ikini söyleyeyim hele. Çibinler turunda söyleyeyim. Dağın sırrı neden? Atay, niçik bilirge çibinler hakkında, çibinler niçik neyme? Buna uyda çibinler var mı? Kaçısı ata çibinler, kaçısı ona çibinler. Atası ayıttı değil, buna divan tirelerinde, televizor tirelerinde açıkanı. В общем, zaldağıları ata çibinler, kuhnedağısı ona çibinler diye ayıttı değil. Ayy. Hazır bir vakitni estağfirullah. Rahmat. 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 Bir vakitni salmış şoför hazır. Salmış şoför kata şap hazır. Kata zvanuk beradi hazır. Zvanuk beradi. Yok şoför tugul, lotchik. Şoför başkası, onu da söylermin. Lotchik kata, zvanuk beradi, 134 посадка просит. Xatını glazuktan qarayda, sende isirrik, men seni kiritmem. Şundan alangala keladi, tag'in zvanukka basadi, 134 посадка просит. Xatını glazuktan qarayda, seni eshitdingmi, men seni kiritmem. Bugun qo'ya eshitding shunday yeri. Ketmadan, лестничий площадкада turma, вообще ketmadan. Shundan so'ng 134 запасной aerodromga ketdi de. Ko'rasing, ani tege uramda bir chibarki shortlatib yuritilan qatini bo'lgandir. Shundan so'ng ertan paxmelitsiyada hozir shapgina qayta, важныйgina, tak, звонокка basada 134 посадка просит. Xatini glazukdan qaraydi. Birazgina aylangalab keligiz. Посадочный площадка zannet Il-62ning uchib ketasi bor deb aytdi de. Da, вот так. Ну yarar, birnigina söyleyeyim. Ha? Hozir birnigina söyleyeyim, olmaz narsalar ko'rsatda bo'lay, anglamayim narsalar söyladi. Birnigina söyleyeyim hozir. Ne? Olmaz bilan Sharafiy muncha kiralar ekan, emi? Olmaz bilan Sharafiy muncha kiralar. Shundan so'ng Sharafiy olar yonida bilan bunda nida огромный bir kishi, g'alamat zo'r kursoqli, zo'r dev kishi, motor gavdali, mana meniki gibi, emi? Ravil Sharafiyev bitinde shoh qotgan mana. Mana men 90 kilo bo'lsam, tag'in bir 90 üstidagi kishi shunday. Har Ravil Sharafiyev optirab turadi. Kerak bit shunday kishi bo'lirga. Sharafiyning bitta yuzining figurasi ikki yerda da bir pomidorgina endi. Hozir qaraybu hozir. Keladi hozir.
Az исәнмесез? Юк, исәнмесез дим. Az siz kim bulasыз? Юк, siz kim bulasыз? Исемегез кем дим? Мен бомба булам дип айтты ди. Хәзер Шәрәфи килә дә Алмазга. Каралы, ул үзен бомба дип айтты. Ада дир шартлатабыз. Алмаз теге җиде үлчәпте, ул 70 үлчәгәч озак кына карап тора. Юк, дир, моны шартлатып булмый, опасны. Нишләп инде шырпы төртәбез дә, угылга качабыз. Опасны шартлатып булмый, качып өлгерә алмыйбыз. Фитиле бик кыска калган дип айтты. Бишенче, соңгы бенефисчыбызны шакырабыз. Үзебезнең горурлыгыбыз Равил Шәрәфи. Равил дип белмиләр мине, Шәрәфи дип беләләр. Әнә Шәрәфи килә дип шырык көләләр. Шәрәфи, Шәрәфидән көлә күңелегез яшәрә. Şərəfidən gülə күңелегез яшәрә. Мин Шәрәфи шаян кеше, шаян аз минем бише. Шаяру көлү тыртыру апсагызның тыбышы. Şərəfidən gülə qalасыз бит шәпшәрә. Şərəfidən gülə qalасыз бит şəpşərə. Әннәм күзләрең бик майлы, хиттарый күренәсең. Хатының яна шалтыра ситләргә үреләсең. Şərəfidən gülə qala күрмәгез şərə. Şərəfidən gülə qala күрмәгез şərə. Матур кызлар яратасың, шибәр ханымнарны да. Үйдән ерак чыгып киткәч чужой хатыннарны да. Şərəfidən gülə qalасыз бит şəpşərə. Şərəfidən gülə qalасыз бит şəpşərə. Әнә бер ханым утыра миннән гөлә кытталай. 30 кешенең 7-се алтын бугай җылкылдай. Şərəfidән гөлә қаласыз бит шәпшәрә. Şərəfidән гөлә қаласыз бит шәпшәрә. Ясым безгә бергә озын узак яшәргә. Кайгы баса күңелегездә мине кирәк дәшләргә. Şərəfidән бик көлсәгез калырсыз әле шәрә. Шәрә димәгез үзегез калырсыз шәрә. Үләм. Ey карттәр, Халык өчен хезмәт итәсең. Менә 60-ка җиткәндә сикереп йөр инде. Хәер, сикермәй булмый шамка шулай бит. Сикермәсәң китереп тоттырмыйлар. Хәер, тоттыралар, ләкин без теләгәнне түгел. Ләкин үзең теләгәнне дә тотасы килә бит, шулай бит.
Рахмет, отырайын ма? Hadi otur Ali Bey, otur. Hazır iftişler юбилярны kutlarga, юбиляр tuğan tübekten hakimiyet başlığı Halim Celalevni çakırabız. Hadi ağayını kiliniz. Hürmetli tamaşaçılar, qonaqlar, dostlar, tuğanlar, yaqtaşlar. Mana bizning rayon xizmatçanlari bu yıl hava şartlarının ağır keluvine qaramasdan bir töklü kulturlardan mol uңuş jeyip aldılar. Devletimiz ambarlarına mığa kadar görmegen kulemde itmek tapşırdılar. Bu elbette bizning yetakchilarimizning avulga to'g'ri yuz bilan qarovlarining natijasi. Biz durust qirg'a mineral aşlamalarını, organik aşlamalarını, tiris, tavuk tizagi, kül kibik aşlamalarını vaqtında çıkarıp bardık. Bu şunun neticesi. Devam ettiniz Ali. Rahmet, mina hakimiyet başlığının söz berüğü benim için zor kuvanış. Raul Efendi derece. Mina şulay dip silerge yazıp birdiler. Min kişi silegenligine, kişi yazganligine okuyayım da. Ağır buluğa qaramasdan bu yıl biz понимаете zarplatını ötken yılın may ayı için bire aldık. İyunnikinde birgen bolur idik, понимаете baş buhaltırının başsızlığı arkasında qaysı ayga birilgen, qaysı ayga birilmegenin butap bitirgen. Yarıyalı kalkuşçular üzleri şamalap baralar. İşley bulay barsa cemaat uzaklamay akşay birilgen yıllar da butala başlayacak. Tapşırılgan itmek için tuşu 2-3 yıl raşut alganımız yok. 3-4 yıl indi bir tiyinsiz yaşı alu, ul indi üze zor достижение. Bu kolhoz stroyunun ne kadar nık ikenligin tağın bir tapqır rastlay. Tek şunsı var, ızaklami kırlarımızda arış, buday uğrununa kukiş üsip çığa başlawa mümkün. Животноводствоға келгендәшләр булайтыра. Әлегә мал туар үзе безгә ашарга җитә. Инде менә малның үзенә ашатырга консервалары кулланабыз. Sıyırlarının yunları hem mügüzleri bir şep üse başladı. Isınғы vaqtda türlü sağızlar şeyinevge küçtük. Tek bu işinin neticesi oңay bolup çıkmadı. Sıyırlar süt vermey tükürəgine başladılar. Direngara kirip gittin. Endi jubileylar meselesine kelgende biz bik şatbız. Bizning rayondan şunday ataklı, zor, tanılgan, büyük artistimiz üsüp çıqqanga biz bik şatbız. Biz indi onun bilan nişerge de bilmiyoruz hazır. Çünkü yani bizning rayondan artistlar bir ulgına tugul tağın bir ikilep var. Әлі көптен түгілген әміні радиода редактор болып ішләуші ақташыбыз өзінің юбилейін өткерді, аңа да бүләк бердік. Хайыр, сізні де бүләксіз қалдырмабыз. Біз мұнда иптәшләр білән кеңештік. Шақты ұзақ кеңешкеннен соң сізге жеңіл машина бүләк етерге болдық. Рахатын көрігіз, бензиніңіз көп болсын, милиционерлар тоқтатмасын. Rahul Efendi, bizning kolxoz sizga ot berirge buldu. Pasportın yazıp getiririz. Hazır iftişler nene jubilerini kutlarga Salavat Fathattinov keldi. İyi, özü. Rahim ettiniz ağay. Raul abi, biz uylaştık da
Şäherdeşlerimiz bilen sağa bir kişkiregere bulegimizde buleg iterge bulduk. Ol kişkiregere bolsa da evet buleg. Ne de buleg di diye de buleg di halkı ama diye de evet. Mene oylaştık o işte jev yürümesin deyip bir kişkiregere bulegimizde birge bulduk. Mene başıyla çıkış. Arası kilgeç bir halkta bir köp yıllar iken jırlar bir bulmaz. Gafı etmezler ama jırlar baktar ayda Sırtap gitti. İlada kirib sözünü yubilerinin yüzüne veririz. Haydi ağayın, içinde kalmaz, söyle bitir bari. Haydi, söyle, haydi. Min nerse dip aytayım iken indi. Soңғы yıllarda artistlarının tuğan günlerin uzduru гадәткә кирип китте. Бу бик әйбәт җәмәгать. Бигрәк тә без менә артистлар өчен. Ни өчен дигәндә ул хөкүмәт биргән акча хәзер әйбер алу түгел, ул турыда онытырга кирәк инде, ашарга да җитмәй. Менә шуңа күрә артистлар юбилей, иҗат эшчәнлеге дигән булып бенефислар үткәрә башладылар. Менә без кайбер артистлар инде шул бенефисларда катнашып, бушлай ашап йөрибез. Нигә соңыннан банкет була бит. Әйе, әле менә мин күптән түгел генә театрыбызның 90 еллыгында бик һәйбәт ашап алдым. Шуннан Мидхәт Миншин, Гамил Афзал, Марсел Гали, Мөдәррис Аглам юбилейларында бик матур гына ашап алдык. Шампайда ашады, Хәлимдә, алар миннән дә күбрәк ашарга яраталар. Менә бу опера театры артистлары да
андый кичәләргә йөреп, буш ашарга тоже яраталар. Бигрәк тә мин андый кичәләрдә менә Рафаил Сахабине еш очратам. Концертларында катнашмаса да, ул банкетын бер вакытта да калдырмый. Һәм менә шуның аркасында бәләкәй генә эш хакына көч хәл белән үстергән корсагын шиндермичә, шәлпәрәйтмичә саклап килә. Без кайвакытта менә шулай министрлар белән дә ашаштыргалыйбыз. Алар шәбаши җәмәгать. Икрам, мин сиңа әйтим, әле белә күптән түгел генә бер мафиозникның 21 яшен уздырдык. Ашап карадык, малай. Анда өстәл. Беләсеңме, Шамкай Умра, Халим Жуфра. Мин урам бер җирдә. Күп ашамаса да, алмаз да шимченә. Рәшид, Шамкай түгел, Сабиров 2 шүгә ашады. 2 шүгә ашады да тышка чыга башлады. Тышка чыга башлады да тизе шүгә башлады. Ярамады. Шулай дишесең. Малай, әйбәт утырдык без анда. Ашадык, эчтек, зырладык, биедек, күңел ачтык. Соңыннан кесәгә дә тыктык. Халим дә тыкты. Ул алма тыкты. Шамкай грушыны тыкты. Мин алардан хәйләкәррәк булдым. Алма белән груш ул кесәдә күпереп тора, сизелә. Мин шалбар кесәсенә банан салдым. Ул артык күперми дә, бик килешле дә ята. Менә шул бик әйбәт булды. Әле шул менә не белән мафиозник белән, мафиозникларын яратам мин, алар бай. Түлиләр алар. Начальствога йөрергә яратмыйм мин. Алар ашауда юк, түләмиләр дә. Шамкайда бармыйм, йөрмим бүтән начальство банкетларына ди. Мафиозниклар әйбәт. Менә шушы банкеттан соң әле ул мине ошатты да, беләсезме, кая алып китте? Алып китте Эмиратка. Үзенең доллар тутырган дипломатын саклап йөргә. Онытам мин, калдыргамагыды, аның куванда. Шуннан бер заман гыйнварның уртасында утырабыз, малай, Дубайның пляжында. Хәзер ул суга кирип китте, мин дипломатның кулыма шылбыр белән бәйләп карап утырам. Бер заман бер таныш ханым килә. Минем элеккегә күрше. Килә бу малай сумка тоткан, ирләрне карап килә. Бер заман бер ир янында тукталды. Бу ирнең плавки бик күбереп тора. Тукталды да моның янына шүгәләде. Карагыз әле, сез аракы эчәсезме дигәннән сорый. Анда безнекеләр бөтенесе Дубайда. Казанныкылар аптыратып дирәләр. Карточка төшик фәлән түгән автограф бирегез дип. Татарлар да күп. Шу татар хатыны, минем таныш хатым бит инде, ирендә яхшы беләм. Шуннан килеп шүгәләде моның янына бу теге күпереп торган плавкилы ир янына аракы эчәсезме ди. Теге әйтә, бер вакытта да каршы килгәнем юк минем ди. Алайса миңа компания ясамассыз микән ди. Ясыйм, пожалуйста ди теге. Шуннан теге ханым шап 750 граммны шешәне чыгара да малай. Үзенең аның стаканы да кулында икән. Салды тегеңгә, бирде малай теге гүрүс. Атты да. Шуннан плавкина кирип китеп, зур кыяр чыгар, шатыр тидеп тышлап закускалап куйды. Бу хатынның күзе кайды. Сез нәрсә, дивана мәллә ди бу? Теге әйтә, алай дивана юк дип әйтмәсем, шулай да бик акыллыга да санамыйм үземне. Алай да көнгә бер 6-7 стакансыз калган юк әле ди. Шуннан бу ханым кул селкеде дә аракысын да калдырып китте моның яныннан. Ярый әлендә арарак безнең Татарстаннан килгән бер 15-20 председатель бар иде. Алар бик хатын-кыз тансыклап торалар, шунда барып эләккәндер дип уйлыйм инде менә. Менә шулай ни өчен сөйләдем? Монда барып ярый алып барып кайтты инде ул. Ул мәҗлесләрдә бик мәзәкләр сөйләргә яраталар. Шулай бер вакыт инде салы балаларда бит инде теге төрле мәзәкләр китә. Мондый мәзәк ишеттем мен анда. Бер ир ял итәргә китә. Ял итәргә китә, бу йөрүмсәгер була инде, гүләйт итәргә ярата, теге безнең гади тел белән әйткәндә, шулай хатын-кыз артыннан йөри торгач, моның бер күзен чыгаралар. Хәзер нишләргә? Бер күзсез кайтып булмый бит инде. Шул теге ял итә торган яктагы врачка мөрәҗәгать итә бу. Врачлар моңа нишләргә дә белмиләр хәзер. Күзебез юк, менә яңа гына үлгән кешенең күзе юк ди. Бездә бер теге әле машина бергән үгезнең күзе бар, әйдәгез шуны куябыз диләр. Куя, күзсез кайтуга караганда әйбәт, бит зур, мотор күз. Кайтып килә бу хәзер нидә поездда бик борчыла инде. Хатыныма ниләр генә дип әйтермен икән, нинди генә җаваплар бирермен икән дип борчылып кайта. Поезд туктый, төшсә моның хатыны көтеп тора.
Хатының мұны көзіне қарай да қышқырып жібәрә. Вәлиулла, бәғрім, зинхар олай қарама, бүтінсін де өзім сөйлеп берем дей. Көрәсік мұнда хатыны да тек ятмаған болған мұның. Бір малай әтесінен сұры екен. Әти, балалар қоян келе ол деп. Әтес айта екен, аны олым ләк-ләк деген қошалып келе. Ол әти тіге күн яқтан ұшып келе тұрған мәлі. Олым күн яқтан ұшып келе тұрған. Тіге ұзын кәкірі бұрынным әти. Олым ұзын кәкірі бұрынны. Олай сәті мен аны бік яқшы білем. Сен командировкаға кеткәш ол гіл әні жанына келіп жүрі деп айтады. Шолай, екі яхуд ұшырашқандар. Шунан бірсі сұры екен, абығам, деп айта екен енді. Кеше мен үйге қайтышлы сіздің үрттіғанынан өтіп кеттім. Сіздің кухняның әйі жұқы бөлмәсінің пәрдәсі жоқ екен ләбаса. Жетмәсә ұт яна, қорасам сен шәп-шәрәкей қатының сарыны қуып жүресің. Ей қызық болды, күлі-күлі үлә яздым. Шунан Абрам айта екен, тағында нығырақ күләсін келемі деп. Келе деген, мен түгілейім бет ол деген. Ике құдағы ұшыраша. Қызның әнесі, тіге жігітнің әнесінен сұры екен, құдағы, не хәл әйбәт кенә тұрасыз ма? Бик әйбәт құдағы, бик әйбәт. Тату тұрабыз, келім біләнді, бүтін жеріміз жетіш, тек бір генә жетішмәген нәрсәбіз бар мына, 2 ел тұрабыз, не үшіндір келіннің баласы жоқ бет деп. Шуннан қызның әнесі бик қажапланған, неше бала екен құдағы, өзімізде шақта жыл сайын тауып тұрадыр ебет деп айтады. Мына бая соқырлар турында сөйледім бит әле, ресторанда 2 кіші отыралар. Бұлар шоқтығына ішкендер, шундан бірсі мұның екіншісін айта, қаралы дей, мен өз көзімні өзім тішлей алам дей. Тігі сайдан ешегенде өзіңнің көзіңні өзің тішлейсің, сенің ауызың бұлай келмейдір бейті, тішлейм де тігі, жоқ тішлей алмайсың дей, бір яртық қоясың ма тішлейм дей, қоям дей тігі. Шундан бұл көзін ала да, пияла екен тішлей де тығып қоя. Бір яртыны ұта, шунан соң біраз отырғаннан соң тігі айта, мен екінші көзімді тішлей алам дей, тігі сайда мен алынсын тішлей алмайсың дей, тішлейм дей тігі. Тішлей алмайсың де бір яртық қоясың ма? Қоям дей. Шуннан соң бұл 2 тіш қазынасын ала да, ikisi де ясалмайкен, тігісін тішләті да, яңадан тығып қоя. Яңадан бір яртыны ұта. Шолай, тағын ресторанда 2 кіші отыралар. Шулық кішілер болды мекен енді, ішіп отыралар да бұлар. Бірсі екіншісін айты, қарал сенің бір көзің жоқ екен ләбаса дей. Нәрсе болды, соғышта болдым, ненде соғышта болдым, мен бет 62 еліні ғана тудым дейді. Олай шән есек дейді. Өзімнің дұрақлы арқасында дейді. Міне, тәмәкі қағызғанына шырпыны өзіме қаратып сызған ем, көкірті көзге әлікті де шәшірәп шықты өзім дейді. Түгісейді, шыннап та дұрақ екенсіз сен дейді. Бір уақытта да шырпыны өзіңе қаратып сызырға ярамай. Міне, бұлай сызырға керек деп шығарып сыза да, тегінің екінші көзін шәшірәтіп шығара. Шолай ресторанда тағын 2 отыралар. Отыралар енді бұлар ішіп, бір сәйті, әйдәлі дей, мына мен қолымны 2 көз арасына қоям, сен шұлшы қол арқылы 2 бармағың білән 2 көзімні түртіп түшсәң, 2 ярты қоям дей. Тегісі бек ішерге ярта тұрған бұғыла, давай дей. Шунан түрті, электр алмай. Шуннан соң, әй, меңа 1 яртыда жеткен деп, 1 көзіңіне түрті де шығаратының 1 бармағы білән. Шолай, соқырлар темісіне кеткен екенінде шының білән давам етек. 2 соқыр қызлар жанына барыға болалар. Соқыр болса да қыз тілі бет көңіл. Бірсі дүм соқыр мұның, бірсінің бір көзі көре тұрған кіші бетінде тігіні жетәкліп алып бара, шуңа көре хозяин положение барғанда тігі дүм соқырыны суға бұл. Мына мен сені көпмі қызлар жанына жүртем, сенің бір әдәбің де жоқ, тәрбиең жоқ, тәртібің жоқ, сенің культурың жоқ дей. Барасың да, кіресің да, сразу құшақларға убірге тұтынасың. Бірінші бет келіп кіргәш, исәнләшірге керек, әгер де бұл айтсаң, бүйін сенің бүтән жүртмейм дей. Тегі сәйті жарар, соған айтырға керек, исәнләшірмін дей. Шунан бұны дүм сұқырын жетәкләп ендір қуақлы артына шыққанда бір сыңға бұтаққа әләге де, бұрылғанда екінші көзде мұның шәшірәп шыға. Шоқанда келіп жеттік дей бұл. Шунан дүм сұқыр, исәммісіз қызлар дей. Мына закускаға тағын бір гіне анекдот. Әлбәттә бұл анекдотны мен мәжіліслерде ишетмәдім. Оны біздің Татарстан яшьләре басып шығарған ені ишіндір. Ол әлбәттә біздің татарға хас нәрсә түгел. Біздің татар бик чиста,
bik әдәпле халық бит инде ул әмма. Бу күрәсең французмы яисә берәр Африка иленнән күчереп алган мәсәк булырга тиеш. Шулай бер ата малайын армиягә зата икән. Узатканда улына үгет нәсихәт бирә. Каран улым, анда армиядә хезмәт иткәндә зинһар хатын кыз белән чуала күрмә. Үзең беләсең бит. Хәзер спид дигән авыру бик таралды. Шуны ияртүң бар. Кайткач синнән хатыныңа югар, хатыныңнан миңа күчәр, миннән әниеңә иярер, әниең бөтен авылга таратыр ди. Кадерле дуслар, менә миңа да чәчәк калган икән. Рәхмәт. Кадерле дуслар, әйтеп киттем итәме? Шулай biz инде банкетларда ашап йөрибез. Менә әле иртәгә теге 21 яшьлек мафиозникның сөйгән кызының юбилее була. 14 яшь тула, шунда барабыз. Иртәгә ашарга бар. Берсе көнгә юк. Берсе көнгә Раула быйык заш. Белмисез хәлләрне. Эй, татар байлары бармы арагызда татар байлары? Әйтегез, данга күм дигез, күмәм. Был-был булып сайра дигез, сайрыйм. Юлларымда ак шәшкә булып сибел дигез, сибеләм. Эх, дусларым, дусларым. Аңламыйсыз минем хәлләремне, кулда чапмый утырасыз. Әллә сез дә ашамадыгызмы? Хәлегез юкмы әллә, кадерле дусларым? Эй, әйдәгез бер җырлыйк әле. Егетләр, җырлыйк әле. Җырлыйк бер. Бергәләшеп. Bizning iller yamli jirlar, үсә бездә алгылар, гөлләр кебек матурайды безнең хәзерге көннәр. Үсә кукурузларым, зыян фирма кызларым. Үсә кукурузларым, зыян фирма кызларым. Үсә кукурузларым, зыян фирма кызларым. Башларында роза шәшәк атадыр, безнең яраткан бабабыз мавзолейда ятадыр. Үсә кукурузларым, сөян фирма кызларым. Үсә кукурузларым, сөян фирма кызларым. Үсә кукурузларым, сөян фирма кызларым. Тауның башларында тізіліп үскен әнисләр, тізіліп үскен әнисләр, яшасын коммунистлар. Үсә кукурузларым, сөян фирма кызларым. Үсә кукурузларым, сөян фирма кызларым. Үсә кукурузларым, сөян фирма кызларым. Алга дибез, алга таба барабыз. Алга барырга кушкан бит безгә Ленин бабабыз. Үсә кукурузларым, сөян фирма кызларым. Үсә кукурузларым, сөян фирма кызларым. Үсә кукурузларым, сөян фирма кызларым. Маңгайында калдырган, кышка кирсәң алабута, җәйгә чыксаң балтырган. Кышка кирсәң иңлә, җәйгә кирсәң балтырган. Үсә кукурузларым, сөян фирма кызларым. Үсә кукурузларым, сөян фирма кызларым. Үсә кукурузларым, сөян фирма кызларым. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар,
Биш татар төркеменең бер киштә 5 бенефис дигән яңа тамашасын карадыгыз. Хөрмәтле дусларыбыз, менә безнең шаян күзләребез аша бүгенге көннәребезне шушлай безгә сизлә. Әйдәгез, алгагы көннәрдә дә бергә булыйк, бергә яшик. Алдагы тормышыбызда күңелле бенефислар кебек дәвам итсеннәр. Әйдәгез биебез, әйдәгез җырлыйбыз, әйдәгез бергәләп шатланып уйныйбыз. Бенефис, булсын күңел, булсын хис. Бенефис, һәр ел, һәр көн, һәр бер кич. Без бергә булганда йолдызлар елмая, сандугач моңая. Дускаем, син кая? Бенефис, булсын күңел, булсын хис. Бенефис, һәр ел, һәр көн, һәр бер кич. Шатланып кул чабый, ай нинди тамаша. Сезнең шат караштан күзләрем камаша. Бенефис, булсын күңел, булсын хис. Бенефис, һәр ел, һәр көн, һәр бер кич. Сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз, менә шулай итеп, саубуллашыр минутлар җитте. Бүгенге бенефиста катнаштылар Рауил Шәрәфи, Рәшид Шамкай, Хәлим Җәләл, Рәшид Сабир, Мөхтәр Минхаҗев. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле Казанлылар һәм республикага килгән хөрмәтле кунаклар, Биш татар дип исемләнгән бу яңа программаның сценарий авторы, режиссеры, атаклы сүз остасы безнең яраткан артистыбыз Алмаз Хамзин. Рәхмәт. Сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз. Кабат очрашуларга карап бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Сәхнә ябыгыз.